Bafowethu ngiyathemba ngiyazwakala inetwork yethu right ngalapha. Siyacela nisi-indicate ukuthi right inetwork yethu. Siyacela nisi-indicate indaba yenetwork yethu ukuthi right na ukuze siqhubeke. Siyabonga kakhulu. Sanibingelela bazalwane nonke ningenayo nabangenile. Siyabonga kakhulu ukuthi nibe ingxenye yale platform. Sizoxoxa ngezinto zasekhaya. Namhlanje sifunda chapter 7 incwadi kaMateyu. Intshumayelo yasentabeni. Ezinye zezinto uJesu wathi asifundisa. Mawunotisa incwadi kaMateyu uchapter 1 ukukhuluma ngegenealogy sizukulwane. Uchapter 1 uchapter 2 ukhuluma ngokuzalwa kukaJesu. Uchapter 3 ukhuluma ngenkonzo yakhe yombhabhadiso ukubuyeni kwakhe esuka eGibhite. Wazobhajadiswa ngoJohane emfuleni waseJordan. Uchapter 4 eqeda ukubhajadiswa uthi iBhayibheli waholelwa umoya ehlanu ukuthi yolingwa nguSathane. Meqeda inkonzo yakhe wayibambile uJesu ku chapter 4 uqhubeka nenkonzo yokurecruiter noma yokulanda abafundi abangabapostoli. Uchapter 4 lo kuphela kwa chapter 4 esebabizile laba abayishumi nambili nabe benesixuku ke sasithanda kubalandela. Wahlala nabo phansi wa-investor wafundisa izinto kwakumele bayidinga before baba nohambo olude. Into abapostoli abayithola ukufundiseka uku-understanda ama-terms and condition akhona in the kingdom. Wakwenza uJesu lokho. Uma uJesu wakwenza ekhombisa ukubaluleka kokufunda before bahambe bangelide okusho ukuthi nathi kumele sikuthatha serious ukufundisa ibandla before lihambe bangelide ekholweni. Kuyinkinga kakhulu ukuthola umzalwane osindisiwe evuthe engafundisekile ngoba mhla somcorrector kuba ngathi uzenza ngcwele ngathi ungcono kunaye because usuke wayitshela ukuthi lokho akwenzayo ku right. The reason behind lokho ukuthi engalitholanga ithuba lokufunda. That's why sinabazalwana namhlanje uthi uyakhuluma ukuthi kurongo ngani. It's because akalitholanga ithuba lokufundisa kutshela ukuthi no akwenziwa lokho akuphilwa kanje akugqokwa kanje kwenziwa kanje. Iphutha laba sekuqaleni. So ke akacorrecteki umuntu osuke etshela ukuthi uyazi. That's why miningi imsindo namhlanje ngathi ufuna ukutshela abazalwane ukuthi akwenziwa kanje athi uverse bani lo athi kwasho bani esho kubani. Uthi hayi bazalwa ukukhuluma kanjalo ukuthi ngoba ngithi nina nifuna ukuzenza ngcwele. So ke kuyingozi kakhulu ke bazalwane ukuthi kube khona umzalwane osindisiwe kodwa angalithola ithuba lokufunda. Eqhamuka sephethe ama-microphone eqhamuka sephethe iverse eshumayela. I think that is the biggest problem that we have in the body of Christ namhlanje. Ukuthi umuntu usindisa izolo simise open air. Next week Sunday simbona phambili uyafakaza uyashumaya. Ufakaza ini? Ushumayela ini? Ngoba noma usindisa izolo akwazi ukufakaza namhlanje uka-understand lutho. Kufanele uhlale phansi sokucacisele ukuthi uyifake kuphi la. So that ukwazi uba nolwazi oluphelele before uyivuthisa ngoba ukuvutha komuntu oneviki esindisiwe akusibhayizisi lokusazoba umnandi. Kune stage ekusindisweni se-honeymoon stage la khona wena wabona abantu abashadile konke kube mnandi. Nosuzayo ubusiswa umsuzo othi abebe wazi wasuza kamnandi. Moso sathi ngithanda mothi papa ngendlela osuza ngayo. Ubusiswa umsuzo ubusiswa yonke into basase ku honeymoon stage. Nasekukholweni kusikhona leso stage ukuthi mosanda kusindiswa kubonakala ngathi yonke into irathi konke kubusise nje kanti kusazofika istage la khona uyibuza ukuthi uNkulunkulu usekhona yini. Ila khona usazi khona mokho wandlula kuleso stage la sesazi khona ukuthi hayi susindisiwe ke manje. So ke kuyingozi kakhulu ke kuhamba ibanga elide nomuntu ongafundisekile angalitholanga ithuba lokufundiseka. Kuyingozi. Now simfundile uchapter 5 safunda uchapter 6 chapter 6 I think simphinde kwaza wakabili sifunda u1 to 8 safunda u9 I think
ukuze kube sekugcineni. Namhlanje sidila no chapter 7. Tshumayelo sentabeni yaqhubeka. Isifundiso lesi. Izinto engama basics ngokukholwa. Umntwana kaNkulunkulu osindisiwe ovuthayo olindelekile ukuthi ebonakala ephila ngalendlela. Chapter 7 ncwadi kaMateyu verse number 1 uthi ningehluleli ngokuba ningahlulelwa ningehluleli ukuba ningahlulelwa. Athi verse number 2 ngokuba ngokwahlulela enahlulela ngako nani niyakwahlulela ngakho, nangesilinganiso enilinganisa ngaso nani niyakulinganiswa ngaso nani. Le judgment okukhulunywa ngayo ku chapter 1 ku verse number 1 no 2, it is how we treat other people, indlela esibakala ngayo. NLT isingisi sithi verse number 1, do not judge others and you will not be judged. Verse number 2, for you will be treated as you treat others. Yabona ke ile judgment abafika bayichaza the treatment that you give others. Mayibuya yobuya ngaleyo ndlela ngamagama umjovo enjova abanye ngawo nani niyokujova ngaloko. Lo judgment ukukhulunywa ngayo ku chapter 7. Chapter 7 verse number 1 akukhulunywa ukuthi manijudge abantu noNkulunkulu uyonijudge. Kukhulunywa ngomjovo enjova abantu ngawo, isikalo eniqala abanye abantu ngaso nani niyokalwa ngaso. So ke NLT icacisa ngokusobala verse number 2 uthi for you will be treated as you treat others. The standard you use in judging others is the standard by which you will be judged. Now ngamanye amagama uJesu uxwayisa abapostoli ukuthi umjovo noma i-treatment noma isikalo enikala abanye abantu ngaso indlela nani niyokalwa ngaso. So ke mani ngafuni ukuthi nitreatwa ngalendlela, ukutreatwa ngalendlela abanye ningabatreat ngayo nani ningabatreat ngaleyo ndlela. I-measurement yokutreat abantu enisebenzisa ezimpilweni zabanye abantu, system yalelizwe nawe uyokuyithola. Thina sikhulele emakhaya la khona kwakuthiwa ubaba wakwaZwana makushoniwa kadli emzini yabantu, uthi mase unotice ukuthi uma sekushoniwe kuye emzini wakhe bamshiya nokudla kugcwele ehlaba inkomo bayishiya kanjani, bamnikeza umjovo ajova abantu ngawo. So ke kuthiwa ke the same treatment, the same mjovo, i-measurement oyisebenzisayo ezimpilweni zabanye abantu ileni yokuyithola nani. Ukufakazela lokho engushoyo wofunda uverse number 12 wakhona uthi ngakho ke konke nokungakanani enifuna kube abantu bakwenzekini kwenzeni nakubo. So ke indlela obehave ngayo kunabanye abantu ethi mawumbingelela ngavumi, kodwa ma ebingelela yena kufanele wonke umuntu agxume. Kunabantu abanamamoods methule decide ukuthula kumele ukuthuleka, kodwa mehleka ufuna sihleke wonke umuntu. Ekhohle ukuthi sihamba nathi sikhathala kalamamoods ake ukuthi esebenza ngathi usebenza ngogesi. Ethi mase sibingelele seseqala kwesasa nathi sithuleleke ngoba siyamazi ukuthi ufuna makuhleka yena sihleke sonke ke. Umethuleke kumele ukuthuleke ngoba ufuna sigidela ingoma ayidlala yena. So uthi uJesu ke kufunani nikwazi kulelizwe ukuthi ukwahlulela umjovo indlela abantu enitreata ngayo abanye abantu, i-measurement eniyisebenzisa ezimpilweni zabanye abantu yazini ukuthi iyabuya nakini. Sibabonile abantu thina abangabinandaba nabanye abantu. Kunabazalwane abangahambeli imizi yabanye abazalwane makuneyinkinga, kodwa makuneyinkinga kufuna kanjelwe bona. Kunabantu abangaphani kodwa nabafuna ukunikeza. That's why anything oyenza kulomhlaba uyayitshala eze imbewu iyobuya kuwe njengokwenza kwakho. That's why NLT ithi i-measurement oyisebenzisayo ezimpilweni zabanye abantu. Kusho uJesu la sitshela abantu beyiphilele ukuthi indlela abantu obatreata ngayo abangashadile uthi abazilutho. Oyazi ukuthi nawe kunala khona bazokutreata bathi angithi nawe uthi abangashadile abazumshado thula ke la sokukhuluma abafundile bakunikeza umjovo obajova ngayo. Ngoba ma ukhuluma uthi namhlanje ukukhuluma ifundiswa abangafundile abathule bese nawe bakujova ngenela bathi namhlanje ukukhuluma abashadile abafundile abathuleke bakunikeza umjovo obajova ngawo mawesese.
the same treatment, the same measurement oyisebenzisayo ezimpilweni zabanye abantu. Kusho uJesu uthi abantu abaphile bakwazi ukuthi uyoyithola ngelinye ilanga. Athi verse number 3. Ubhekeni ocezwana osweni lomfweni kepha ugongolo olusosweni lakho awuliboni na. Lento uJesu ake siqedele verse number 4. Ungasho kanjani kumfweni ukuthi ake ngikhipha ucezwana elusesweni lakho ubheka ugongolo olusesweni lakho na. Umsiza kepha kuqala ugongolo susa kuqala ugongolo sesweni lakho khona uzakubonisisa ukukhipha ucezwana sesweni lomfweni. Ku verse number 4 and 5 kudilwa ngabazalwane aba-reject abanye abazalwane ngezinto engama-minor, amaphushanyana abazalwane, amaphuthanyana angatheni abawayenzile. Onondaba laba bangabazenzisa abathanda ukubethela abanye abantu ngaba-mistake abo abawenzile kodwa bakhohlwa ngey'phambeko zabo. Ufuna ukukuchazela lento uzu-understande kushushu ke ngoku. Ake ngikhumula ijazi kuzoba shushu. I can feel it ukuthi kuzoba shushu. Yabona uverse number 4 no 5. Ngifuna ukutshela something ozoyinotice ukuthi abekho abazalwane abahlulela abanye abazalwane njengabazalwane abangekho ungcwele. Mawufuna ukubona abazalwane aba-reject abanye abazalwane abangaphili impilo engcwele. Wonke umuntu o-rejecta wonke umuntu enza amaphutha. Abona laba abantu abazokutshela ukuthi njengoba sekhulelwa akasuke phakathi kwethu, I'm telling you akayiphili impilo right. So ke that's why Jesu uma ecizelela lokho ethi kunabantu abamo concern ngamaphushanyana eyenziwa abazalwane kodwa bangebo awe ngalolu godo olula emehlweni abo. Now uthi uJesu ke ubona kanjani lokho kuyicezwana oluncanyana nje elingene emehlweni yomuntu kodwa wehluleka ukukhipha lolu godo olivala amehlo akho. Uthi into elula la qala kuwe ususa ugodo. uJesu sifundisa kuqala ukuthi ayiqaleke kuwe imvuselelo. Iwena kuqala kumele uqalungise yakhe impilo ngoba sinabantu abehlulela abanye abantu. Yazi kunomama aba-reject amantombazana azalele emakhaya. Mawuthi uyalandelela lo mama ekhuluma kangaka washada nendoda engakholwe sekholwa, waba nengane ayithola ngakashadi, waba nengane. Uma unothisa ulandelela impilo yakho hayi ngoba engcwele kodwa indlela akhuluma ngayo ukhuluma sengathi wasuka ezulwini weze emhlabeni. Ubona kodwa lo mama indlela ekhuluma ngayo uyawuvala umnyango womusa kanti kunogodo ukuthi mangathiwa siyamkhuza sasothi mama thula ngoba kube wakhe wayiphila impilo engcwele ngaba umshadanga usibiya ngoba wena uthi wasindiswa ngo-1990 uyi-teenager kodwa washada indoda engakholwa. Uyishade kanjani? Now ke uthi uJesu ke la udila nabantu kungamelanga babuka amaphutha abanye abantu kodwa behlulwa awaba amaphutha. That's why uMapostle Paul mechaza uthi masikhuluma ezonweni kwabantu abenza izona mina ngimkhulu, imina omkhulu kuzo zonke izona. Isiyareli yani manje awume kancane ngesiyareli. Sinabazalwane abagudi kakhulu ukukhalculate amaphutha abanye abantu. I'm telling you. Mawufuna ukubona abazalwane abakwazi ukuhlulela abazalwane ukureject abazalwane abantu abangayiphila impilo engcwele. Abantu abaphila impilo engcwele they know ukuthi impilo abayiphila by the grace. Usethi uJesu ke ningasheshi nibona ucezwana olusesweni lomunye umuntu. Ngamanye amagama abantu abaphila emanyeleni bayakwazi ukushesha babona amaphutha abanye abantu. Yabona laba abantu abaphustana nabazalwane benza amaphutha, abantu abaphila emanyaleni, abaphila emkipitweni, abahamba inyanga, abathakatha. Mina kunomzalwane engimaziyo emzini wakhe ngeke ngafica izigubhu zamanzi asolwandle kodwa lo mzalwane ngendlela abarejecta ngaye befundisi ababheda eduze kwakhe ungazi ukholo ukuthi usezulile encane kodwa akayiboni lesi izigubhu zamanzi nezintambo esempilweni yakhe. Usheshe abona abantu abangayiphili impilo right. Lapho kudilwa ke uJesu esifundisa ukuthi
lana sikhuluma ngomama kamakhelwane la. Akusho umama kamakhelwane kusho kuwe. Ngendlela usheshe ukala ngathi lo uyajova lo uyajova wena wenza njani ithi na udla imithi ukholwa. So ke just la udila nama individuals ukuthi bangaphambi ukuthi hamba nikhomba izono zabanye abantu ake niqale nina zibuke wena ukuthi nginalo yini ilungelo lokushesha ngibone ukuthi lo uzalele ekhaya kanti uyakhohlwa ukuthi nawe unezakho. Fundisa abapostoli before sihamba sibona amantombazana ajovayo nakhipha izisu kofuna usheshe unothisa nawe ukuthi umuntu wesifazana ongayihloniphi indoda oweyisayo ongafuna ukutshelwa ongakhuzwa ongayingeni indaba yakho uyindoda kwawena emzini wakho kodwa ukubona ukuthi uhlaza ushiya indoda icasukulo hamba uyovutha ukhuluma ngezilimi esontweni kodwa yakushesha ukubona amantombazana ajovayo nakhulela nakhipha izisu susa nalo ugodo olisemehlweni nakho kusho uJesu ukuthi abantu mabayeke uhamba bagijimisa babona izono zabanye abantu. Kunabantu abaguti kakhulu ukhatha amantombazana noinsizwa ezikhuliswe emasontweni kodwa bona inkuzi zezinyanga nabathakathi bahamba izinyanga bakwazi ukushesha bahlulela lamantombazana noma bathi abakhatha kahlale phansi uhlaza isisonto lo hlaza isibandla lethu lo wenza ukuthi kanti inkuzi enkulu lapha ekommitini udlala nemali emnikelo uyena akasibone leso sono esikhandwa uye sokumosha ikomiti aqhaphaza abazalana eqamba amanga kodwa uyashesha ukubona abantu abagila imkhu uthi uJesu kunogodo olula kuwe dilana lokuqala masawa kwalisusa kubalula kakhulu ukubona. Now ngamanye amagama lento izama ukuchaza ukuthi ubona kanjani ukuthi lo usemjolweni kodwa uhamba izinyanga. Ibandla lethu nje kule chaos ekuyona sinabantu abangaphila impilo engcwele yethu baclaim iholiness kwabanye abantu abawela emaphutheni. Akekho umuntu okureject kulomhlaba njengomuntu ophila emanyaleni. I'm telling you. Bonke labantu abakhuluma impilo engcwele they are not living a holy life. Abantu abaphila impilo engcwele abahambe ba-advertise because abayazi neholiness ukuthi iqala kuphi iphelela kuphi. They know ukuthi baphila ngale ndlela by the grace. Akekho umuntu okureject kulomhlaba njengomuntu ophila emanyaleni. I'm telling you. Abekho mama aba-act holiness ebandla njalo abomama abathanda indaba. Bekho mama aba-act holiness ebandla njalo abomama abadelela amadoda. Abekho mama abaphila holiness phambi kwabantu abanjalo labo mama abangayifuni ingane ayifica nendoda angayifuni emzini wakho ngabekho kodwa mayesasontweni ubona izifebe zengane ejovayo kodwa unogodo elimile phambi kwamehlo ukuthi ureject ingane ezalwe endoda owayifica nendoda akayifuni asingene emzini wakhe akayithengishe nempahla ziyalamba kodwa lo muntu uma efike esigabeni sokurejecta ingane ebheda esontweni uphuma number 1 mothela ndethu lo mama lo akumona akancishani kanje lo susa nalo ugodo olukuvala amehlo kupersonally ke lokho kudila nathi sidila nathi ngamunye ukuthi uma ngathi ufuna ukubuka impilo yakho awunalo ilungelo lokubhala ko WhatsApp uthi sibani bani uphinde futhi wakhulelwa wena awudeserve ukusho lokho umzenzi siphambi kuka umfarisi because awukwazi ukuya ngethembu lomunye umuntu kanti kunogodo ohlala phambi kwamehlo unembeze okuya kwahlulela ukuthi wena awudeserve ukusho lokho wena awudeserve ukuthi kunabantu obahamba baphosta kuma social media platform wena empilweni yakho personal between wena noNkulunkulu akukuvumeli ukuthi khona abantu ngihamba bakhuluma uthi hayi uyakangalo bamgilile futhi wena personal masingamisa wena noNkulunkulu liyakuchitha icala susa nalo ugodo. Uma ngempela sonke njengoba sila singadila nogodo lwethu abekho abantu bangamba bakhuluma ngabantu but the problem is that we want to act holiness as ne ignorance ignorizono zethu amanga ethu ubuqili bethu ungathambeki kwethu kunamadoda la angayondla imindeni yawo nkosikazi uyakhala ekhaya uyalamba kodwa le ndoda mongayithola esontweni yona ithenga inkomo ilashana noma mfundisi ilashana nomfundisi indoda eact ubungcwele phambi kwesonto kodwa ekhaya kunogodo bakhala ngathi animazi lo nombuza kithi ubaba lo siyamazi uma sekhuluma esontweni ekhuluma ngokukhathi insizwa ezibhedile ningaze nimphike ukuthi uyena lo oshaya inkosikazi ekhaya ukuvutha kwakhe nokukhuluma kwakhe ngaze umbuze
ungaze umanga uthi hayi kusuke baba usibani bodwa uyena uyashayana uyamshaya unkosikazi utha lo baba njobe esikhulisa kangokuthi uyashayana ingane ziyalamba lo njobe ehleli la kunogodo elisemehlweni ethu la uJesu wengakhulumela ukuthi usho ukuthi wena phile emanyaleni uunderstand this topic this statement wengatsheli abantu ukuthi abaphile emanyaleni wetshela abantu abafuna ukuignora ukwenza kwabo kokubi kodwa basheshe ukunothisa ukwahluleka kwempilo zabanye abantu bayithatha bazi-advertise kuma-social media platform bahamba baphuza ngazo amatiya baxoxa ngaye kwahlulekeni kwakhe iy'nkinga zasemshadweni wakhe ehluleka ukuthi naye uneva lakhe elimhlukumezayo elimehlulayo lelivu liyenza ekusithekeni lenze bumnyameni akekho owazi ukuthi uNkulunkulu uyamazi ngale yabona if u-honest wena abekho abantu ngabe ukhuluma ngabo uthi usemphindile futhi ngizokufonela kuphinde kwamphinda phela kulo kuthiwa kulokhu ke kuvela kwamgila wena ukufanele ngoba unogodo uthi uJesu ke pho kwenzeka kanjani ubona leli phushanyana elenziwe omunye umzalwane kodwa wena kuwe akusilona iphuthu ugodo olivala amehlo akho kunabanye abaphenya ugodo banothisa izono zabanye abantu bangalisusile uthi uJesu ke ukuze ukwazi ukubonisisa lokungamaphutanyana amancane empilweni zabanye abantu kufuna kuqale kuwe ulisusa lolu godo elukuvala amehlo and so for that reason ke you will be able ukubona ukuthi umzalwane akahambeki kahle la akuphileki kahle la kunabanye omama aba straight kakhulu kulezi ingane zasesontweni kodwa ezaga amavila ayisebenze esontweni ngeke uyibone esekitchen ngeke uyibone zenze lutho zifaka ama-high heel zifaka iy'nkope ney'nzipho ezinde ngeke uyinuke ekitchen kodwa umbaba khona ngendlela ethetha ngayo engathi ustraight ngendlela exakele kodwa lesesakhe umbone nje cha laba amavila kodwa indlela estraight ngayo kulaba abanye ubona kodwa lo mama yini straight kakho zakhe ingane ngabe straight kanje ubona uyazenzisa lo ufuna ukuphila ubungcwele buphila ngathi unogodo elihlele emzini wakhe lemehlulayo kodwa uyabu-act ubungcwele ubu-acta kithi cha ngane zami mina nongixolela nge-straight talk mina ukuthi straight forward unamanga lo straight talk awusebenzise enganeni zakho ngoba ingane zayo ngaba yizona amavila kanje ukuba straight kunomahluko phakathi kwala khona uphila iqiniso einganeni bese zona izingane ziphila impilo yazo nokuba uzalo wamzali nje oyishubisa esontweni kodwa kwezakhe ingane angayishubisa u-straight kakhulu kodwa ushiya ingane zakhe zigcwele zibuka ama-TV amavila uyithola ngo-12 zifaka amagawuni uthola ngo-12 zifaka amabhuluku iveza imtsinsila ingane zalo mama ovutha be osontweni uthiwa kudlalwa kuyo ukhatha kwasana obhedayo unogodo elivala amehlo kodwa amaphushana la yenziwa yilezi ingane esontweni ukhatha kwasana wena nganisuka lapho lo mama uyabu-act ubungcwele awu nanginikeza intshebe madoda uyabu-act ubungcwele uthi uJesu pho ubona kanjani lamaphutha laba bantu kuwe nalo ugodo Jesu uthi asibafundisa abazalwane ukuthi kukancane kakhulu kusheshe ubona amaphutha abanye abantu if unganothisa ukuthi kwawena ukho right kancane kakhulu kancane nje kakhulu bambalwa abantu ongabakhombisa sefevelesi umthakathi lo uyaloya uma unganothisa ukuthi mawuthi umthakathi bese kubuya uthi kodwa nawe unamangazi ma ungasho lokho uyovela uthula uthi ngivele ngithula ngoba nami ngiyazaza akumanga la kimi vele uvala umlomo sinabazalwana namhlanje abagiya ngokwahluleka kwabanye abantu sinabazalwana namhlanje abambula ubuze babanye abazalwana for their own glory uma wanganothisa ukuthi unogodo elisemehlweni akabekho abantu ongabe bahamba baposta ukhuluma ngokwahluleka kwabo ngoba wena uyiqili uyimele uyazazi lento lezi nothing to do nokuprove le point you know deep down your heart ukuthi uyiqili kodwa ubungcwele uyabu-acta phambi kwethu kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi awukho right siney'nsizwa eziphila ngama-masturbation kodwa mayivela zithi ziyinsizwa nsi zona ayithintisa zihamba zihlekisa laba abanye abantu abayenza amaphutha bakhulele kugiya ngabo
sinosisi abaphila ngamathoyisi banamana amathoyisi bayamasturbate kodwa mabavela labathi mina ngiyintombi into umzimba wamakazi uthintwa lutho kuhlekiswa ngalaba bezela bathi uzele ingane ezahlukahlukene ekhohle ukuthi naye uneva laka lenza ngaphansi kwengubo uma ngathi uyanothisa ugodo elikuvala amehla bekha abantu ngihamba ukhobe ngabo ngoba impilo idila nathi singama individuals umuntu nomuntu ayibukela ukuthi hey umuntu nomuntu nevala ake ngidile nami ngilekeleleka kuqala before ngihamba nginothisa abantu bahluleka kangakanani before ngiyobona osisi abazale ingane ezu4 obaba bahlukahlukene ake ngiyinothise nami ukuthi hey kudala ngijova ukuthi ngashadile uyijaje wena ugodo uJesu ke ethi uGod uchaza ukuthi isono leso singakuwe esikhulu kakhulu kunaleso sikhomba ngamehlo esikhulu kakhulu leso esikuwena uthi uJesu asifundisa abantu ukuthi abayeke ukuhamba babona amaphutha abanye abantu kodwa bangawabona wabo. It's a piece of advice. Sifuna ukukumemezela namhlanje ebusuku ukuthi kuyeke ukuthi ma wakhe wezwe iphutha lomzalwane uhamba ukweletana nama-item wenza ama-item advance uhamba wambula ubuzo obunye umuntu. Here's a piece of advice ukuthi empilweni yakho yonke ungabambuli ubuze bomunye umuntu ukuze wena uthole inkazimulo. Ake ngikhulume lento ngani kwethu. We've got people abathenjwe ngabanye abantu ngesizathu sokuthi bambula abanye abantu ubuthakathaka babo. Let me say this. Kunosisi abashelwayo left and right. Kunosisi aba-entertainer iy'nsizwa ezibashela ezinye sesontweni, ezinye semphakathini, ezinye semsebenzini, ey'ndaweni ezahlukahlukene. Lezi ngathi ama-type akhe uyakwazi ukuyi-entertain into akhona enza ngathi ayigolozisa angasho lutho. Makufika ozwana ngoba bemnyama athi bayabika ahamba ayogiya ngabo emishini athi ngizoreport ubrother ukuthi uyangeshela, not because u-straight lo sisi sizathu sokuthi aqhamuka nozwana ayomreport emishini ufuna ukugaina i-trust ne-glory ngokuvela ngozwana. Because uma ukwazi ukuveza uzwana ukuthi yakweshela, the question ukuthi bangaka abantu abakweshelayo efonini yakho uyabareporta yini? The answer is no. Now the question why uvela uzwana is because ufuna kuzwana vela njengomuntu obuthakathaka wena uvela njengomuntu straight. Musuku act ubungcwele. Akwazeke ukuthi bonke abafika kuwe whether iclass yakho whether ungaphansi noma ungaphezulu whether uyitype noma kusona itype kodwa akwazeke ukuthi wena uyareporta mawungabikho abareportwa ngenxa yebala kodwa abanye uyakwazi ukuba leyo nto leyo uyenze esontweni uyothenjwa isonto kodwa uNkulunkulu uyakwazi ukuthi udlala ngoGod wambula ubuze babanye abantu. Sanibonanga. Umuzazi nje ukuthi asibona bonke abakureportayo ungabareporta abanye. More reporter kwasana. uJesu, one of the things ayenza ukuthi uJesu ethunga uPetro ayobamba inhlanzi akhipha imali enhlanzini is because uJuda wayedlila imali yomnikelo. Uma edlila imali yomnikelo uJuda, uJesu akam-exposanga uJuda phakathi kwabapostoli. Kwathunyela uPetro ukuthi akahambe yovula ayemfuleni okhipha uvula umlomo wenhlanzi akhipha imali ezonikela. Ngisho uPetro wahambe complain endleleni athi uJesu wasithumala imali ikhona kuJuda engazi kodwa uPetro ukuthi uJuda imali useyidlile. uJesu didn't expose uJuda for his own glory. Wafihla ubuthakathaka bukaJuda. Ning understand kahle ngani zakho lento engikhulumayo. Angisho ukuthi mina amagundane anishelayo wafihleni. That's not my point. My point ukuthi noma ngathi uyamkhuza ngendlela ukuthi awugiyi ngethambo lakhe, awugaini glory ngobuthakathaka bakhe. That is my point. I hope ni interpreta kahle lento engikhulumayo. Angisho ukuthi ifihleni ke ningayikhuluma. No, that's not my point. My point ukuthi ungayenzi into ngenhloso ukuthi wena ufuna ukuvela njengontombazana straight kanti uhambula ubuze bomunye umuntu ehlekwa bese wena ubongwe. Akwenzeki kanjalo. Akwenziwa kanjalo. Ungambula ubuze bomunye umuntu ukuze wena uthole inkazimulo. Kuyihlazo phambi kukaNkulunkulu. Mangabika isigaba
la khona ubukisa ngomunye umuntu. That's why ngishaya lezi zinto zama life in yini lezi zinto zama lele zinto zazo yini ibizwa ukuthi yini lezi zinto abambiza kuzona amakhapulu ekhulumana wodwa ukuthi the reason why ngamiyeka is because wayestabana, the reason why ngamiyeka is because wayifeba unkosikazi wami, the reason why ngamiyeka because the purpose behind ukuchaza ubuze bomunye umuntu ukuze lo ochazayo ebongwa ethonikeza udumo etuswa bese lo evele weak. uNkulunkulu akayisupport lo kunakuthi ame nawe alright uyakwazi ukuma nalo wrong ngoba uma umuntu embusweni kaNkulunkulu ephonselwa phandle elahlelwa ngaphandle uNkulunkulu akamlahla umuntu kanye nabantu. Uma nimlahla uvela mdonsena mgoneke mhlaseni mgone bese mkhipha. Angiyisupport bonke labantu abahamba bakhulumana ngamakhapula bebeshade nawo bathunywa amadimoni bathunywa uyise ukuthamba ba-exposana nabanye abantu ukuze bona babongweke. Angiphinde ngamemezelo nomshado awubambuli ubuze bomunye umuntu ukuze wena uthola udumo. Ungakwenzi noma ngathi ubona ukuthi mangingachaza la kuyobongwa mina, keep quiet. Yikho ukukholwa lokho. Jesu uthi asibafundisa abazalwane ukuthi ningasheshi ukubona amaphutha enziwa abanye abazalwane kanti nehluleka kwawena amaphutha. Kunabazalwane ababhisi abatshela amakhapula abhekana nenkinga athi phumani kule nto isho zimnetha naye kwakho umshado evela athi akwazi ukubekezelela izinto ezinje kanti kwayena uyabekezelelwa kwakho umshado. Nganisa kodwa ukukholwa kuqala la khona uqala ukuyinothisa wena indlela ohamba ngayo ngendlela uyinyathela ngayo. You will realize, I think one of the topics esiyoyibuyisa kumele sikhuluma ngayo leyo ukuthi angeke konke kube perfect. Nifuna sicacise le yokuthi konke angeke kube perfect. Angeke kusekwenzeke kulo mhlaba lo because if konke kuyoba perfect it means angeke usithole isizathu esokwenza uvuke ekseni uyothandaza uvuke ekseni uye emsebenzini. Ngichaza ukuthi kunamantombazana kunabantu abashada amantombazana amahle kodwa ebuhleni bakunento akhala ngayo. Kunabantu abadaba remoto egijima kakhulu phakathi kokugijima lezi moto kunento akhala ngayo. Isystem yalelizwe siqhubekene sifunda. Ungagiyi ngobuze bomunye umuntu. Athi verse number 6 ninganiki izinja okubungcwele. Ningaphonsa amapherel enu phambi kwezingulube funa ziwanyathela ngezinyawo zazo ziphinde zinklebhule. This is very interesting topic. just wafundisa into ezibalekile. By the way la wayekhuluma concerning the gospel ukuthatha ivangeli nilisa kubantu abangeke bali appreciate enothi mangiqeda ukulikhuluma kubona bagcina balitwiste banihlasela ngalezi zinto eniyikhulumile kubona. The genuine thing that we have kwenzeka sispend isikhathi esanele sinikeza abantu abane character yezinja abane character yezingulube. Inja yaziwa njengesilwani esikwazi ukuthi masidla sahlanza siyakwazi ukuphinda sibuyele emhlazweni waso. Ingulube yaziwa ukuthi noma ngathi uyigeza kangakanani wayiphonsa odakeni iphinde ibuyele odakeni noma ngathi owenza njani noma ngathi uyifaka ikha ilule ekhaleni ufaka igolide yo ngena ngalo phakathi odakeni iyaziwa ukunga appreciate noma ngathi uyenze ini udaka iyeli enjoya. Kunabantu esingathiwa noma thiwa usacrifice kangakanani empilweni zabo kodwa kunezinto angeke uyisuse kubo. That's why ungashada intombazana ishade nomuntu onemali ona everything onemali ayithengela imoto ayilalisa noma ikuphi iyophuma khona lapho iyolala nomfana wenza ingadi ngoba ine character yokophilota ke noma ngathi umhlalisa kuphi. Ungashada umuntu onale character leyo yengulube noma yobunja unemali yonke umkhiphana aye eDubai yomthengela impahla eDubai uyofika eDubai ethandana nomuntu othunga impahla eDubai ngokuyothe. This is a character yomuntu onga appreciate noma ngathi yamkhipha la umsusa khona ophinda abuyele khona. Ningaphonsa amapherelane engulubeni. Now this is what is happening kosisibethu abasindisiwe abaningi banikela into eziyigugu banikela kubantu abarongo. Lithi iBhayibheli mani iphonsile lezi zinto ezingulubeni
mazicede kuyingcolisa ziphinda zinklebhule futhi ngoba sinikeza abantu abangayideserve. Bangako sisibethu namhlanje abasindisiwe abathatha izinto ezibalekile ngamagugu zombuso kaNkuluNkulu bayinikeza osikhotheni abangakholwa. Uthi selale nawe ekuzalisile athi useless intombazane engakholwa ngoba wathatha izinto ezibalekile waziyisa endaweni la khona engeke zi-appreciate. Bakhala namhlanje iningi labo bathatha izinto banikeza abantu that they will never appreciate it. Baningi befundisa aba-invest isikhathi sabo, their time, everything, their energy, bafoma amabandla bayenza everything kanti bayenza lezi zinto kubantu abanecharacter yengulube. Wathi sesisebenza isikhathi bambonga ngeplate likadoti because akakwazanga ukubona ukuthi ngifike kwabantu la abanecharacter. That's why Jesu lithi iBhayibheli wehamba nabapostoli, lithi iBhayibheli wabona isixuku sihlakazeka njengezimvu enganamelusi. Wathi kubona thandazelana ukuthi uNkulunkulu alethi isebenze abantu abayo understanda ababizelwe kule ndawo ngoba uyosebenza ujulu kuze bemanzi ite kube sithukuthuku senje siphelele elukuzanini oboyeni kungabonakala ukuthi kanti uhlobo lwabantu osebenza kulona kunabefundisa abasebenza kanti basebenza kwabantu abanecharacter embi egugelwa imoto emzini wakhe ungabi nokuthula xabana nezingane zakhe unkosikazi wakhe investing everything enazo kanti usebenza kwabantu abangakwazi uku-appreciate. Wasiwonisha uJesu ukuthi kunabantu that they will never accept the genuine gospel. The more spend isikhathi kubona kudreneka wena amandla akho emveni kwaloko bakuthuka bathi weze la kithi vela weze ufuna imali. Silako TikTok we spend enough time sikule ndawo sispend isikhathi silandawo sifundisa kodwa kunabantu abasibona njengabantu abakhandi content because banale character yokuphila odakeni. Uthi yamhlanza umsusa kulodaka aphinde akuthukela ukuthi uthe uzama ukumkhipha odakena kulona. Noqaphela ukuthi lezi zinto ezibucwebe lezi zinto zobungcwele niphonsa endaweni enjani ngoba manje niphonsa endaweni la kukhona khona izingulube zothi mayifike kubona bese sibuya kine zinhlebo basithukela khona lokho ukuthi we are investing our time, our resources, everything trying ukuchaza ivangeli kanti sikhuluma kwabantu abarongo. Sisafuna ke ukucizelela kuma young lion amemezela ivangeli namhlanje be careful ukuthi don't invest your time kanti uinvestor ukuthi angifuna ukulicizelela kulele ingulube nezinja. Anikaze nalimisa ivangeli endaweni ishumeza abantu qeda ukushumela sebekholwa bethi balimukela ivangeli abuyela nobaba abuyela kubaba kaBoy icharacter yenja ithi mayihlanzile iphinde ibuyele khona esindisa umuntu uinvest isikhathi sakho nimisa amatende niyenza everything nimahambela niyothandaza ekhaya ethi esuka lapho nimuzo ukuthi usebuyele uyisangoma. Kunabantu abayicharacter njalo noma ngathiwa nimncanga ngani noma athi umncanga ngenyama kwasho umpongose uyobuyela icharacter yobunja akanandaba ukubuyela khona nimkhiphe khona nenze noma yini wena wabona intombazane ibanjwe umjolo noma ngathiwa kwenzakala ini abuyela la asuka khona etsheliwe ukuthi yekela lento ngeke uyendawo ngibona aphinda abuyela khona. That is a character. Jesu wakhuza ukuthi ningasinvest isikhathi senamandla enu kwabantu abanale character. Ningamchaza uJesu nimcane uJesu nimbeka phambi kwabo wonke umuntu kuthi bhaka ucaca ethi suka lapha akhumbula umfana wayesebenzana emobeni athi wayengiphatha kahle lamfana. It's a character. Baninka befundisa abashiya amakhaya bashiya imndeni yabo bahamba bamemezela ivangeli ematendeni baspend isikhathi ukufundisa abazalwane bathi besuka lapho ngenyanga ezayo ubuya nengane ekhuliswa ubaba kaBoy ngale nyanga ezayo ubone icharacter yalo mzalwane yobunja ukuthi ethe hlanzile phinda abuyele khona. Ngiqaphela ke bakhona abantu abanjalo in this kingdom. Jesu wasiqaphelisa bona ukuthi singathi simemezela ivangeli investing our time kubo kanti simoshe isikhathi sethu ku December manje uDecember ngenyanga ezayo iningi lo sisibethu abashaya izandla phezulu shaya izandla phezulu amadoda abayabuya suke egoli bayabo makoti ubona babopha amachana lo kade shaya nawo amakhorus ubuyele nangu ubuyela kubaba kaBoy lo wethu usesindisiwe kwizehlukanisela impilo yakhe kwavuka leyo character ukuphinda abuyela kulomhlanzo aphinda ayodla wona lo wayemenyezelwe ngasimtshele ngawuthi ukukhanya nobumnyama kuhlangana kanti ushawe le character nayo ukuthi ngeke umsuse kule mpilo yasezweni. uJesu wasitshela ngabo labo bantu ukuthi qaphelani ukuthi invest isikhathi senamandla enama resources enu kwalabantu abane character bayabuya ubhuti baba Brentwood
abafaka amateki namajesi amadayisi bayabuya bafaka amakepisi babaneleza imoto ezohlala phezu kwey'tini osisi bethu ngeke babekhona kulezi nkonzo ngoDisemba ngoba amasoka abo asuke eGoli bayavutha kumanje. It's a character Jesu wasitshela ngabo, wasitshela ngawo osisi bethu laba umalumekazi kweminye imizi ngashumayela ujulo kube manzi te kuyazwakala kuthiwa mekhatshwa into i-boyfriend yakhe ekholwe esingisiwe. It's a character. Ezinye insizwa zakwafika ivangeli kuzo zashunyayezwa kodwa ayihlukene nale mkhuba yenziwe emphakathini. Yombona uphethe idonkana usoshaya amakhanda nangu uyawufaka bonke awuphumi ngani kule nqushunqusha ngoba wena usuyakholwa une character. Noma esekholi ubisi khona la phakathi uyabashintsha usisi bethu balimaza khona la okuthi sekusindiswe ukufika ngathi kuyellow bonyana kuyashawa sekumithisile ukukhule sobani usibani ba umdlalo wakhe i-character yakhe yokuwashintsha amantombazane futhi kwavela kwawese ngoba uthi uthola umsebenzi kuxhashazwa osisi bethu baxhashazela ukuthi usebenza kahle. Baninga sebaxhashaziwe umithisa khona la ayeka aphinda athathe enye khona la impilo yakhe unale character yobunja yokuthi noma sekhuziwe kulomkhuba yokuxhashaza amantombazane ngenxa yemali khohlwa yokuthi masechashazelwa eyeka mawuthumisa ivuselele eMpumalanga usingane eMpumalanga ne10 baningabi osisa baxhashaza amayang lion anale character yobunja la hamba khona usingane la hamba khona kunamantombazana awathathisa izikweleti awashiya nezikweleti awathathisa amatende awathathisa ama-sound system impilo yakhe ngeke azaphume ku. Be careful ukuthi awu-invest isikhathi sakho namandla akho kwabantu abanaleyo character. Jesu wasitshela ngabo. Kunosisi laba yokutshela ukuthi le ndoda mina ngayithola inganalutho le iwulwatha nje ihlafuna amazinyo ngathi ginye ipikile ngayithintita ngayibeka la ikhona akafebi kanje ungifebela nezingane ezincane ngibukisa ngezingane emphakathini character yakhe. Jesu wasiwonisha nokosisi bethu siyabawonisha kunendoda ongathi umoyifica noma uthi uyigeza kangakanani khohlwa uyokushiya khona le ndlini nobuhle bakhe hamba ayofuna lezi ngane nemkenke alala nazo uzibuza kwenzakalani i-character yakhe yokushiya umgqomo kaDoda emzini wakhe hamba yochitha eminye imigqomo kweminye imizi ile character yalesa silwane. Sanibona wasitshela uJesu ngalezi zinto isikhathi sekhona. Kunabantu abaningi abathi bangena emshadweni bangatshelwanga ngecharacter yabantu ukuthi woyazi ukuthi nabantu angeke uzubashintshe because it's their character yohlala ikhona ungamenza noma yini noma ikhathi lakho lingahlala kuye uyokushiyela khona lokho ukuthi umnikeze ikhathi uhlala uhlina athi ngicasula ukuthi uhlala uhlala usmile athi mina ukuthi uhlala nje ehleka engazi ukuthi uhlekani uthi yathula ocasula yikho khona lokho i-character kunalobu bulwane ovuka phakathi kwakhe ukuthi kunento angeke azayilahle ngoba idaleke la kuye phakathi kwakhe. Nezinto ezimbili uJesu wawonisha abapostoli ukuthi babe careful ngazo impilo yengulube ethi moyikhiphe edakeni buyela khona noma ngathi igosa kangakanani kodwa iyobhuquza khona edakeni uma ngathi igosa kodwa noma siyiqokile igezile indawo ezizwe i-comfortable kuyona ulapho edakeni bese kuba i-character yenja ukuthi noma ngathi ey'ntweni kwathiwa phuma kulezo zinto uma la uthemba usekuright uyayibona sisithele phinda iyohla the same thing buyisele phakathi. Ayibonge inkosi. Verse number 7 uthi uJesu ku verse number 7 celani khona nizokuphiwa. Washo uJesu ukuthi ukucela kuhle kakhulu kunokuqamba amanga. Ukucela kuhle kunokukhuthuzwa. Kuhle ukuthi ucele umuntu akuncisha ucelile. Washo uJesu ukuthi ocelayo uyaphiwa. Ku chapter 5 uthi ungamfulatheli ocela kuwe. Ungamncisha ocelayo ungamfulatheli obolekayo. Uthe uJesu ku chapter 7 kecelani ngoba lo ocelayo ngokuthi chapter 5 kumele aphiwe uma ecelile. Uthi celani khona niza kuphiwa funani khona niza kufumana. Kunezinto ezifunwayo noNkulunkulu uqobo uyafunwa lithi iBhayibheli umfuneni
esenakutholwa. uNkulunkulu unayo nale character yokuthanda ukufunwa ekhona. Lithi iBhayibheli kumele nimfunisisa senokutholwa. Uyathanda nje uSimakade ukufunwa, efunwa ngomthandazo, efunwa ngomnikelo, efunwa ngokuzila ukudla. Uyafuna, uyathanda lento yokubona umuntu ekhathalela ukumthola, ethi semtholile athi angafinyelela kuye nisafuna ukumazi ngonywana, athi something. Uyakuthanda uSimakade ukufunwa ngoba lo omfunayo uyafunywana. Bible ke uchapter 7 uthi ngqongqothane khona niza kuvulela. Onokayo uyavulela, including nayo uJesu uqobo lwakhe ncwadini esambula uthi lalela ngimile eminyango, uthi bhekani ngimile eminyango ngiyanoka, ongivulela ngiyakungena. Kulo nokayo indlela zokunoka zahlukahlukene empilweni zabanye abantu. Sanoka ngeenyembezi kwabanye sanoka ngokukhala kwethu, savulelwa mhlabe bona ukuthi lo muntu lokhona into ayinokela ukungena la. Abanye sasidinga amashelter, sasinethwa imvula. Abanye sasidinga indawo imthunzi wokukhosela, sanetha basivule sahlala phansi, sathola indawo yokuphephela ngoba basivulela mhla sinokile. Noka mawuza ukuthi indawo ohleli kuyona uhleli kahle. Noka mawubona ukuthi kuno shelter kule ndawo yakuyona. Wathi uJesu lo nokayo uyavulelwa. Bavulela labantu abanokayo eduze ko. Ungenze ngathi awubaboni, uyenze ngathi awuzwe eminyango ukuthi someone is knocking. Kunengane ezinoka empilweni yakho ufisa ukungena zibe ingxenye lekhaya lakho, ziyanoka. Sinoka ngayo yonke indlela. Umuntu mayibuka lengane iyadinga umzali ofana nami ngibe umzali kuyona. But there are some people abadecide wenza ngathi ababoni ukuthi zishiswa ilanga la ehleli khona. Benza ngathi ababoni la ehleli khona ziyanethwa. Onokelwayo usuka esendlini endaweni ephephile. Lo onoka usendaweni la ungaphephe khona. Kunabanye sanoka kubona they've decided to keep quiet, salimala silinyazwa yigebengu ngaphandle kanti sasinokile ukuthi indawo esikuyona asihleli kahle. Baningi osisi namhlanje badayisa ngobusubulu babo ngenxa ukuthi banokela omama bathizeni, banokele befundisa baba ngihleli kahle, impilo yami ayikho right. Ngiyabona ukuthi uSathane uzoza ithumba impilo yami. The people they have decided ukuvala umnyango bathula bangabavuleli kuba ngenisa phakathi. Bafele ehlani ngoba lo wanokelwayo wadecide ukwenza ngathi akezwa ukuthi someone uyamemeza ngaphandle udinga usizo. Lawo macala siyawafica ngelinye ilanga. Ukuthi wenza ngathi awuzwanga ukuthi khona wememeza eminyango wathula. Tell Jesu nokayo mvulele. Athu verse number 8 ngokuba yilona loyo ocelayo uyakumukeliswa. Ufuna yakufumana, ngqongqotha yakuvulelwa. Verse number 9 noma ngumuphi umuntu kini ongathi uma indodana yakhe icela isinkwa ayinike itshe na, noma ecela inhlanza ayinike inyoka na. Ngakho-ke uma nina nibabi nazi ukubapha abantwana benu izipho ezinhle, kakhulu uyihlo sezulwini uza kubapha okuhle abacela kuye. Uthi uJesu chapter 15 kuze kube namhlanje ngicela ngalutho egameni lami. Kuyacela sicela enkosini, sicela nakumoya engcwele. Lithi iBhayibheli onganaka ukuhlanipha akucela enkosini. Kunezinto engamelanga uthula kuzona, kumele uyicele nakuNkulunkulu. Sanibonani. Ngana sheshe siphumuleni verse number verse number 12. Ngakho ke konke nokungakanani enifuna ukuba abantu bakwenzekini kwenzeni nani kanjalo kubo, ngokuba lokhu kungathi kungumthetho nabaprofeti. Yabona kunabantu kulomhlaba abafuna izinto ezinhle zenzeke kubo kodwa bona bangathandi zenziwe kwabanye. Thina saphila nabangane laba bebekholwa ekutheni thina masinemali, imali yethu singahamba siyothenga inyama senze ibrayi, sithenga utshwala, sethu petroli, sihamba siyikhipha siyolwandle. Bona uma banemali, imali abanayo bona yokuthengela abazali babo ukudla, imali yabo ukukhokhela ama-installment ey'moto, ukukhokhela amabhoni, yethu imali yona iphuzekayo. Uzuyibona ufile guilty uma imali yakho ingasebenzanga, eyakhe yona ebhisi.
kunabantu esaphila nabo thina ungathi noma ushare into engakanani concerning umshado wakho i-relationship yakho yena ngeke azasho lutho concerning impilo yakhe kuba ngathi vela wena kumele umtshele ukuthi kwenzakalani empilweni yakho yena ngeke akutshele wena njalo uma uchaza indaba ehlangene nobudlelwano nalomuntu oseduze kwakho yena ngeke azasho lutho kwakhe konke ku-right uma ngala izinto zenza uma wakhe wathula wangasho lutho uzomuzwa awuseyangifihlela sewunqena nokusho ukuthi ankazi wena washo lutho kuyingozi kakhulu umuntu njalo wena uma ukhuluma naye engavuleleki kuwe uyingozi leyo mzalwane lo hlala njalo uma ukhuluma njalo uma ukhuluma yebo yes engavuleleki ukuthi kuye kwenzakala ini ke keep quiet ngoba umjovu uma ngixoxa nawe njengomfowethu into emfowethu azimfisa ukushada man ngilindeleka nawe uthi mfowethu nami ngiyathanda ukuthi manje into zami ayikahlangani mhlambe sengiyobona after 5 years noma kwamanje safuna ukwazi ukuthi ngiyakuzwa ngeke makunjalo uyicamera uyarecorda ngokungakanani enithanda ukuthi kwenziwe kini kwenzeni nani kwabanye uma uthanda ukuzwa concerning impilo zabanye abantu naba abanye abantu bayathanda ukuzwa ngokuthi awufane impilo yakho kunabantu abakholelwa ukuthi izinto zenziwa kubo kuphela kunabefundisi ngoba kuyiwa kuma appreciation manje balindele imoto balindele izamba zemali balindele everything kodwa bona ngeke balekelela ukeyboard player lo keyboard player lo esoloke naye unyaka uphelile kuyobongwa yena kuphela ngoba ukholele ekuthenini izinto ezinhle kumele zenziwe ukuthi uJesu lokho enithanda ukuthi kwenziwe kini kwenzeni nani kwabanye uma uthanda unkosikazi wakhe enzela ama birthday ebazalwa nawe phela benzela abazalwana ama birthday umjovo jova ngawo abanye ofuna ujova nawo bajove abanye ma ufuna ukubongwa babonge phela nabanye abayikhandlayo ngoba akusuwena wedwa nomkake enisebenza kuphela la baningi abasebenza njoba sila kulo life sisebenza ke ngabaningi esebenza kanye nabo abanye abezeluleka abanye yidata njoba siku life nje kunabantu abathi nali idata ukuze siqhubeke kuba kumele bebongwe ubona mina ngipeperaza kanje kunabantu abenza kukhanya uthiwa thenga ugesi nokungakanani lokhu enithanda ukuthi kwenziwe kini kwenzeni nani kwabanye ungagcini ngokuthi izinto ezinhle zenziwa kuwe kodwa nokwazi ukubuyisela kwabanye abantu kunabanye abantu abangakwazi ukubuyisela emphakathini ngoba bona bacabanga jonke into emele yenziwe kubo eminye imishado nje idala chaos because kunesigoro sodwa esideserve ukuthi sona ekuthi konke kwenzeke kuwe kusona ngeke sireturna the same treatment esidinga kusona ngeke uzakwenzeka uyadinga mamukake enza iphutha axolisena akakwazi ukuthi menza into wrong athi ngiyaxolisa kodwa uyamthanda umuntu okhuthama phambi kwa sinabantu thina abaphathi sisebenza nabo makho wenza iphutha emsebenzini kuzo ngafane zitsha ungaxoshwa noxoshwa kodwa mayiphutha lenziwe uyena kumele si-accept ukuthi uyena umphathi uJesu ke umjovo othanda abantu bakujove ngawo nawe phela bajove ngawo kukanjalo nje ungajabuleli izinto ezihlala ziza kuwena wona makuye kwabantu kuyahlinwa kunabefundisi ngaxabana kabi manje ngenza i-appreciation nenzela ukugoga abathile abayikhandla ningamenzeli yena ngoba ukholele ekuthenini isonto elakhe so izinto ezinhle zenzelwe bona kunabantu abastinchi ngandlela exakile kunamamfundisi engaxabana mhlanje nenzela ingane ethile nishayela imali esesikolweni ukuthi senza ukuthi ingane ikho ngoba ukholele ekuthenini ingane kumele ishayelwe imali esesikolweni ingane yakhe noma besebenza kwabanye kusebenza umfundisi umkakhe nengane zasebenza basafuna konke kulethwa kuba nomoya obugovu abakholele ukuthi njoba sayifundisa ingane zenu zaqeda isikolo phela sifundisene ezinye ngeke ngoba saqeda ukumfundisela ingane zakhe zaqeda isikolo ufuna manje sifundisa abazukulu ngeke athi akufundiswe ezinye ingane enze kwenzeka lokho sithanda ukuthi kwenziwe kithi nathi asenzeni kwabanye abantu uma ingane zakhe zafunda zaqeda isikolo sidedelene ezinye phela nazi ingane zakhe zifundisa ukuthi fundisa ezinye ingane fundisana ezinye ingane nokungakanani lokho nithanda ukuthi kwenziwe kini kwenziwa kwabanye kwenzeni nani uma ungathanda abantu uma bekhuluma nabakhuluma noma kanjani ungakwenzi nawe uma ungathanda abantu benxapha uma bekhuluma nawe unganxaphi nawe ungayidemand into ongakazi uzu invest
uma udinga inhlonipho kumkakho invest, it's a principle. Uma udinga umkakho ekuhlonipha, invest inhlonipho kuye. Akayizwele ukuthi awukhulumi noma kanjani. Kufake kubona ukuthi angikwazi uma ungafuni umkakho ukuthi ekubiza ngoJames athi awe James ungambizi ngegama. Finish, that's a principle. Invest ngoba into ongayifuni ayiveze. Akayibone ukuthi masethi weJames uthi wakhe wangizwa ngithi sibongile mina. Wakhe wangizwaphi ungimemeza nje. Ubani okufundise leyo nto? Lo mjovo othanda nijove ngawo nani bajove nabanye abantu. Mawungafuni abantu bakuekuthela maba bekubingelela badonsa amehlo nawe yenza nje ungafuni ukuba namamutsi empilweni zabanye abantu kodwa le treatment uma bayiletha kuwe yacasuka no nasikwazi bona uthuka wonke umuntu mawuthuka wena kuyicala njengalezi itabane egcwelela ko social media platform zikhuluma noma yini kwabanye abantu kodwa mawukhulunywa ngazo zihamba zireport emsebenzini abanye abantu sokuqedela umsebenzi ungayenzi into ongathandi yenziwe kuwe. Akwenzi. Ungayivumi ke futhi izenzeke into wena uthi mangathiwa ibhekwe kuwe. Ake ngiyikhulume lento. Le ngicela ukuyikhuluma. Cela ukuyikhuluma leyo kuthiwa nokungakanani lokhu enithanda abantu bakwenze kini kwenzeni nani kubo. A simple way. Sinomama la abanomadam. Abanosisi abawasiza emakhaya. Cela ukunilekelela nizwe kahle la. Angiphuza amanzi. Sondelana. Nina nabo sisi abanisiza. Sondelana la. Sinomama noma wobaba noma wogogo abanabantu ababasiza emakhaya. Abanye babasalela nezingane, abanye abantu bayabawashela, babaklinela imizi. Abanye obaba babenzela ingadi babalimela abanye bayabalusela inkomo abanye ngicela ukukusiza iba neqiniso phambi kukaNkulunkulu noma okungakanani umfundo uverse number 12 ngokungakanani enithanda ukuthi kwenziwe kini kwenzeni nani kwabanye. Lokho kuchaza ukuthi iba neqiniso kuwe nenhliziyo yakho ukuthi le washini le uyikhiphile yezingane zake ezu5 umyeni wakho nonkosikazi wakho noma wena umyeni wakho ingane zake ezu5 uyinikeza lo sisi ngoba kuyaziwa ukuthi uwashini kuzathola imali eyiwasha uyibuka kwa wena mawuyibuka wena ngeke uyiwashe le washini ewashwa lo sisi kodwa ngoba yini wehluphekile umwashisa le washini bese umnikeza 100 rand ngoba vele kuthiwa ma washini uyiwasha le washini 100 rand iba neqiniso kuwe. Ungamanipulate ukwesola komunye umuntu kuze wena ugaine. Uma uzazi ukuthi le washina ngeke ukuyiwasha kwa wena nje wena ngeke ukwazi ukuyiwasha ungamyuzi omunye umuntu ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukuthi akazwa abanalo iqiniso. Khona ungizwile. Ngamanye amagama sinomama nosisi emakhaya abakwazi ukumanipulate abantu abeswele nabantu abentulayo ngoba vela beswele akuwashisi washini ingamehlula ngeke zakwazi ukuyiwasha yena. Bafowethu umjova enjova abanye abantu yabona noma yini uyenzayo noma umuntu okulusela inkomo noma umuntu oyenza ingadi ungami manipulate ngoba uyeswela. Iba neqiniso kuwe nakuNkulunkulu ukuthi ngeke ngikwazi ukulisa inkomo inyanga yonke inkomo ezu50 bese umuntu enginikeza 1000 rand wena zikale wonke ngeke ngikwazi ukusebenza imali iba neqiniso phambi kwakho nakuNkulunkulu. Kunabantu abaphethe ama-company ama-security hambe ezitolo la uzothola sisibethu bamile lapha kulezi izitolo zokudayisa ukudla ngoba wena unogade noma uyisecurity uzoma lapha kusukela ekseni kuze koshaya intambama umili ungahleli phansi umphathi wenkampani uthi akumele uhlale phansi umile uhlala umini ungakwenzi into ngeke ukwazi ukuyenza regardless ukuthi umphathi kodwa ungayenzi into uma wena ungeke ukwazi ukuma kusukela ekseni kuze koshaya intambama ungamenzisi omunye umuntu ngoba weswele iba neqiniso empilweni zabanye abantu. Musukumanipulate abanye abantu ngoba beswele nokungakanani enithanda ukuthi abantu bakwenze yini kwenzeni nakubo. Mawami mawukwazi ule washina ngeke uyiwashe 100 rand. Iba neqiniso ukuthi le washini le u500 rand uyadeserve lo muntu ozowasha washene ngaka ayine ngeke kulunga.
azahambe la kuwe hamba ngebusuku abanye iweekend yonke uzofika kuwe Friday awashe Saturday Sunday uyozihamba Monday kuseni ahamba la umnikeza u200 deep down your heart you know ukuthi akayideserve le mali uyakwazi lokho kodwa ngoba weswele uzomnikeza ukuthi akahambe iba neqiniso phambi kaNkulunkulu uma uzwe enhlizweni yakho ukuthi no but mina yabona bafethu uma ufuna ukutreata kahle omunye umuntu zitreate ngathi mina ngavuma yini uma wena ngeke uvume ungakwenzi uzobonga yena ngoba vele weswele ningi le mali omnikazweni kodwa phambi kwakho noNkulunkulu awenzanga khona nokungakanani enithanda ukuthi kwenziwe kini kwenze nani kwabanye abantu iba neqiniso phambi kaNkulunkulu iba neqiniso kwenzeka kwabanye abantu ucela umuntu wakhadi ngicela ungakheli indlu mhlawumbe uthola ukuthi akakwazi ukucharge ama price for example esikhundleni sika 50,000 akucharge u20,000 uzutshelwa abanye abantu nomntaka kucharge futhi ngendlela kwenzele kahle ngayiqiniso ubone umuntu uthembekile into yamshaya ushawa ukuthi akakwazi ukucharge ama price ukuthi ungenzeleni iba neqiniso phambi kaNkulunkulu because uNkulunkulu uyayazi inhliziyo yakho ukuthi uyazi wena ukuthi uyamyuza nokungakanani lokho nithanda ukuthi kwenziwe kini kwenze nakubo maningi amacala sowafica phambi kaNkulunkulu sime ngokuthi asijoli thina asiphuzi thina lento ngakhe ngayikhuluma ngathi mina lezi zinto ayigcini ngokuphelela emakhaya nazihamba zizofika emgwaqeni sinosisi laba hamba bayothenga ukudla koHulworths sinabantu abahamba bayothenga oGucci bathenga oDolce & Gabbana bathenga oAbida bathenga bagcoka izicathulo zika 20,000 uma beShoprite abayidinga idiscount uma bahamba kulezi izitolo zabo badla manje ngena oNando's akayidinga idiscount bese suka ahamba afica thola umama odayisa umbila omgwaqeni eshiswa ilanga lo muntu usuka kuyodla ukudla eNando's ukade edla iplate lika 500 rand akaza adinga idiscount ethe suka buyele ekhaya fica umama oshiswa ilanga emgwaqeni edayisa umbila ka 15 rand ubamba lo mbila ujikisa ubambe ujikisa eqeda ukuthi kulo mama ka 15 rand wombila athi ngicela idiscount bafowethu ungakwenzi kwabanye ngeke uthande kwenziwe kuwe akwenzi mo special mokholo kulezi izitolo enthenga kuzona impahla niyadinga ama discount konakala manifika ntolo mama ezama impilo yakhe ephethe spinach futhi umbona umuntu uzula imini yonke edayisa le spinach so 15 rand uthi no 10 rand wenza ngamabomu nayo unalento onayo empilweni ungathaba bafethu iba neqiniso nokungakanani othanda ukuthi bakwenze kuwe kwenze nawe kwabantu uma ngeke uthande uphethe u15 rand spinach umuntu akucela idiscount le mali le umcela idiscount kuyona usazogibela ngayo ufundisa ingane uthengela ngayo ukudla wena usuku wedla iplate ka 500 uzocela idiscount ku 15 rand ngendlela abantu abakhola abangamaqili ngayo ngeke nje athi mama ngiyakubona uyazama empilweni malini spinach athi 15 rand umnikeza u50 rand mama ushintshe ngicela uthathe impilo ayiqhubeka ngeke nikwenza ngoba nakhola ukuthi umuntu omnyama akaxhaphaza umunye umuntu nihamba nifuna kwa discount ogogo abadayisana no bhatata drobheni hamba nifunana no discount ngoba ikhona lento ukuthi izinto ezinhla zenziwe kuwe wena uma kuyiwena umele ukukhipha unikeza abanye abantu ngeke kumele ushaya ube uclever kamkusisi uphethe iPhone 16 uphethe ikhihamba ngeBMW hamba eMercedes azocela idiscount kaspinach sika 15 rand nokungakanani lokho enithanda ukuthi bantu bakwenzekini kwenzeni nani kubo meqeda ukucela idiscount ke spinach sika 15 rand uye egarage yokwethu full tank imoto yakhe ifaka 3000 rand full tank akafuni discount kodwa kulesi salukazi esifice sidayisa ubhatata lapha sidayisa ubanana lo banana gogo uyawubona ukuthi unjani asibele neqiniso phambi kukaNkulunkulu nakubantu nokungakanani lokho enithanda ukuthi abantu bakwenzekini kwenzeni nani kwabantu ufila kanje ushiya ingane ekhaya uthi uyophanda fica abazalwane bakucela ama discount nala ungamelanga bekhona idiscount siphila nalabo abazalwane abanjalo kodwa uma ubabuka baphila ubungcwele uyoligeja izulu libona ngoba kunezinto awungakazi unothiswa zona ukuthi phila iqiniso phambi kaNkulunkulu udinga ama discount hayi ngoba uyashoda ushoti ukuthi unalomqondo ukuthi umuntu omnyama umbone izame empilweni
kumele kube nendlela ukumcindezela ufuna ama-discount la nganasidingo khona umuntu efika emzini wakhe egeza awasha impahla akuklinela umuzi inhlizweni yakho kusho ukuthi lo mama uyamroba isho into yasekhaya lo muntu ugusela ingane lo muntu yakunakekela impahla uyenza everything emzini wakhe umuzi wakho uba umuzi ngenxa lo mzalwane kodwa umnikeza 1.5 unembeza kulahle athi akayideserve le mali mawakhe wamthayisela leyo mali uyobalisa ke kwabanye bakhokha ukuthi bonga phela mina ngikwenzela ukuthi ekholwa lo muntu eyobalisa kangaka nokungakanani nithanda ukuthi abantu bakwenzekeni kwenzeni nani kubo kwenzeni ukholo uhambe bangelide kakhulu ukholo kuchaza ukuthi iba neqiniso wedwa ube nalo iqiniso ukuthi no mina bafowethu uJesu athi nokungakanani lokho enithanda kwenziwa kwenzena kwabanye before udecide ukukhokhela umuntu imali woqala ucalculate ukuthi leli jalithi ngoba ngithe akagunde lokuba kugunda mina ngangizoba right ngalo 500 engithi ngizomnikeza wona umbuzo ukuthi upetrol wala ungakanani kumele athenge u5 liter kapetrol shothi 5 liter kapetrol ulukuzana 100 rand kulo 500 shothi minus 4 kusala 400 rand usinga lela zolithenga mhlawumbe u50 rand shokusala u350 kumele athe ucalculate masubuka ukuthi le mali kahle lo muntu azoyithola la nango omunye ohamba naye uzoharika maqeda ukugunda mhlawumbe uzomnikeza kahle lo muntu la mhlawumbe uyogcela sebenzela u200 rand bese ubuza ukuthi ngingavuka usazogibela lo muntu akasuki la suka windawo uzogibela ngamalini iba neqiniso nokungakanani lokho enithanda ukuthi abantu bakwenzekini kwenzeni nakubo umgomo uthi uJesu sibafundisa abazalwane yekela ama dimension wena mina ngiyakwazi ubala iminyaka sosindisiwe kodwa uhlulwe izinto engama basics ngokukholwa i-treatment onayo ngabanye abantu ayinhle nokungakanani lokho nithanda ukuthi kwenziwe kini kwenzeni nakwabanye uthi uJesu uthanda umakhelwa njengoba uyithanda nawe so ke uma uthanda umakhelwa njengoba uyithanda nawe uma izinto othanda zenziwa kwabanye njengokumele zenziwe kuwe awekho ama-pieces ezohlala emafrijini azabole bese kukhani wakhipha azikho impahla ozoyigqoka zize ziguge bese uyabanikeza ngoba nokungakanani uthanda kwenziwe kuwe na uyenza kanjalo kwabanye abantu bathanda indlela uyithanda ngayo kukude ezulwini qhele kakhulu it's a piece of advice mina ngiyazi ukwazi ama-dimension okukholwa kodwa kunezinto ezishiya ngemuva nabefundisi bethu mawunganothisa uthula ubuka nje emabandleni o-keyboard player ababhisi bagijima phansi komfundisi ngangifa ngomfundisi abafana laba bamsevayo abanama-license babona noma begqokile ukuthi bayantula la iyodwa indoda ekhazimulayo la uye cathulo zakho ukugqoka kwakhe uyehluleka ukubuza labafana nganza bafana bamcela ukunenzela ama-license impilo ikuphi nofuna ukushada kusasa angeke into enhle yenziwe kuye ngeke ayicabangele ukuthi kunabanye befundisa abazi abantu uthi usibanibani mfundisi wazi usibanibani kodwa kunengane lesontweni engasebenza akakazi asayikhulumela akazi asayibuzele mawuthiwa yoqala uyofuna impilo kuyoke complainwa phela akasakholwa loyo abakwazi ukuthi uphila kanjani kunabantu abahlala eduze kwabantu kunamfundisi oneyimoto eziku-50 kunabafana bagijimala noba bagijima eduze ngeke anikeze ubaba oyedwa imoto athe useva kakhulu la uyikhomiti thatha nayo imoto ngeke because izinto ezinhle kumele zenziwe kuye nokungakanani lokho enithanda kwenziwe kwabanye kwenziwe kini kwenzeni nani kwabanye umgomo ukuphila uverse number 12 losifunda esikhuluma ngayo besathi verse number 13 ngenani ngesango elincane ngokuba isango elibanzi nendlela enkulu iyisa ekubhujisweni baningi bangena ngayo bafowethu ngicela kwasho uJesu ethi iqiniso elisabantu ekuphileni alitholakali kalula kusho uJesu usho lokho mina nginandawo nokuchaza ukuthini iqiniso elisabantu ekuphileni alifumaniseki kalula sifunda chapter 7 ncwadi kaMateyu kusho uJesu uthi isango meaning kulikhuni kakhulu ukuthola iqiniso uthi sewulitholile futhi lona iqiniso
nendlela yakhona ukuhamba kulona incane. Into eyenza ukuthi indlela ibe ncane ukuthi kunezinto angeke ukwazi ukuhamba kule ndlela uyiphethe. So ke for that reason akuhambeki kule ndlela ngoba incane. Uma uphethe izinto awuhambe, awukwazi ukuhamba kule ndlela unolaka, unonya, unganakuthula, ungaxoleli, ungakhulumisa abantu akuhambeki kule ndlela. Uthi isango ukulifumana iqiniso. Bafowethu, ngiyamazi mongcolo zokuinterpretela kahle. Mina I'm telling you, uma wakho wabona uqaba lwabantu liye endaweni alikho iqiniso kulo ndawo. Tshela iqiniso ngoKristu. Ngoba uthi uJesu kuverse number 14, kepha isango lincane nendlela iyincingo iyisa ekuphileni. Bayingcosana bayifumanayo. Yabona? A perfect example yalento ukuthi isango leli eliyisa lapha ekuphileni lincane. Na usethu Jesu ke nendlela yakhona incane kakhulu. Besathi bayingcosana bayifumanayo. uJesu uNkulunkulu ezemhlabeni. He had 70 disciples. Wathi eqala ukubatshela ngama principle okuphila. They have decided ukumshiya kwasala only 12. Mina ngicela ukukutshela iqiniso ngimile ngikuKristu. Eningini lethu iqiniso selithule. Sabona ngoJesu uNkulunkulu kodwa mhla kukhulunywa iqiniso wasala na 12. Angisho ukuthina, angisho ukuthi singagcwala emasontweni kodwa bengifuna ukutshela ukuthi abantu abalifuni iqiniso. Uma ubona eningi labantu uyazi ukuthi leyo ndawo iqiniso likho. Ngitshela iqiniso ngoKristu. Into esuka abantu iqiniso abalifuni ufaka sibame uwe. Ngendlela ongalifuni ngayo iqiniso kunendawo ngeke kuye kuzo. Kunabantu ongasabakhulumisa ngoba bakutshela ukuthi awugqoki kahle. Kunabantu abakutshela ukuthi awukhulumi kahle. Kunabantu abakutshela ukuthi uthanda abafana. Kunabantu abakutshela ukuthi uthanda amantombazana. Kunabantu abakutshela ukuthi uyabhema uyaphuza. Wacasuka ngalelo langa mhlaba ukutshela iqiniso. Uyabona ukuthi iqiniso akekho olithandayo. As a result kuze kube namhlanje abakhulumisi. Eqinisweni bayingcosana bafika la kukhona khona iqiniso. Ngikutshela iqiniso ke mina ngikuKristu. Bayingcosana. uJesu ke uthi ke soqaphela la khona kuneningi labantu kusempulu noma kusobala ukuthi iqinisa likho. Iningi labantu likhomba ukuthi kuya ekubhujisweni. That's why masi yakhona la kuneningi labantu sibuya khona sibusisekile kunokuthi sisizakele. Ivangeli la kumenyezelwa khona iqiniso mokuqeda ukushunyayelwa kumele uyisole. Kunezinto kumele uzwe ukuthi kodwa mina ngiright yini. Awubusiswa yinsimbi negama lendoda thizeni. Usuka usizakala njalo uma uNkulunkulu ekhuluma. So that's why mina empilweni yami I refuse ukuya endaweni la ngiyokhonza khona ngiyobusiseka. Njengoba sithi siye eGoli nje siyengala khona eGoli ukuyobusiseka. Sifuna ukuyosizakala fasi sihlala sisizakala uNkulunkulu ekhuluma nathi. uNkulunkulu akakaze ambusisa umuntu uma ekhuluma. uNkulunkulu inhloso uma ekhuluma usuka emsiza umuntu hayi ukubusiseka. So angikwazi ukuya endaweni la khona ngiyobusiseka. Ngithi kwakumnandi lapha kwabani bani. Angikwazi ukuyobusiseka. Angikwazi ukuhamba all the way ngiyobusiswa. uNkulunkulu wazi wabamningi kule ndawo ngisizakale kuphi lutho. That's why sinama conference unyaka nonyaka kodwa sikaza sashintsha ndawo. Sikhulela khona kuma conference, simithisa amantombazane khona kuma conference. Kuyakhombisa ukuthi masiyo gcwala lapha sisiye singayalanga khona ukuyosizakala. Sisuka siyobusiseka. Isango elise ekuphileni incane kabi. Bayingcosana kusho uJesu bambalwa kabe bathola lelo sango. Yekubafica abantu abayiquqaba la ukukhuluma khona iqiniso. Ngitshela iqiniso nawe ufakazi bami. Hamba la khona nithi ni 5000 wabantu. Kunezitabani, kunama lesbian, kunezifebe, kunabathakathi, gcwele khona yazana. Kodwa la khona kuneqiniso bambalwa abalifuna iqiniso. Uthi uJesu bayingcosana. Kusho uJesu mina angandawo uthi wonqabanga ukuthini. Uthi uJesu bayingcosana abalifumanayo. Bambalwa balithola leqiniso. As a result uJesu wahlala emhlabeni 33.5 years. Wawina only 12. La khona lokhu 12 lo kwakusase khona nesigebengu kuwo lo 12 lo. Kuwo lo 12 lo ebalance ngakho khona nesigebengu kuwo lo 12. 33.5 eminyaka wawina only 12.
unesigebengu plus bayingcosana. So ke engathi singakhuluma nabafowethu laba abathi bathunywa uNkulunkulu abafuna ukubona ba-akha ama-auditorium. There's nothing wrong ukwakha ama-auditorium, kodwa mengizama ukuchazela ukuthi uma wakho wawubona iningi labantu mhlambe kwenzeka usalikhuluma iqiniso, abagcwala abantu la khona kuneqiniso khona, kukutshela iqiniso. Wena kunesonto waliyekaya mhla uzwa uthi ziyakhala, kunabantu abangasasifuni la ngoba sakhuluma iqiniso. Khona umuntu sesikowangibhalela ngize ngambloga, wabhala lathi ngeza kulo life wakho ngangicabanga uzosizakala kodwa ngavela ngalimala kakhulu, ngathi ngiyaxolisa ukukhuluma into oyithandayo. Umpostoli Paul uthi etshela uTimotheo uthi umoya ucacisa ngokusobala ukuthi einsukwini ezizayo abantu bayoyibuthela abantu abayikhuluma ukuthandwa yibona. That's why namhlanje masimema abantu, simema abantu abazokhuluma esikuthandayo, abanye babo sibabhalela ukuthi abakhulume ngani. Uthi uJesu isango incane kabi nendlela yakhona, and the worst part of it uthi uJesu bafowethu, uJesu athi bayingcosana bayifumanayo. Ujeqiniso lokuthi bayingcosana bafowethu baningi ngenza ukuthi lokuthi bayingcosana kuchaza ukuthi baningi abantu bathi bayakholwa kodwa bambala abalitholile iqiniso. I wonder when wela kuphi lokuthi bayingcosana kusho ukuthi bancane kabi, that they have a genuine gospel, that they have heard the genuine gospel. uJesu uthi bancane bayingco, kusho uJesu. Ngiyamazi umfundisi wakho wathini, kodwa uJesu uthi bayingcosana abalifumanayo bambalwa abakwazi ukuthi this is the gospel eshintsha impilo yomuntu, enza umuntu asizakala, edila nonambeza wami, edila nenhliziyo yami, edila nengqondo yami, ingehlukanisa nezinto ezifihlakela. Bambalwa kodwa baningi ababusiseke ekujuleni, babusiswa yimfundiso ezingabayisa indawo. Uthi uJesu bayingcosana, kwasho uJesu bayingcosana bambalwa abalitholayo lelo vangeli. Ngasheshe ukujabulela ke ukuthi ufuna imembership eningi kwabantu kugcwele amaxoxo, ingulube nezinja, character yabantu abasezweni bagcwelela. That's why uma ungathiwa uyanothisa ebuningini bethu sigcwele lonke uhlobo lwamaxoxo alapha phakathi kwethu, kodwa bambalwa abasindisiwe. uJesu uthi kepha isango elincane nendlela incingo yise kuphileni bayingcosana abayifumanayo. Kunento laphayana uJesu kuverse number 13 ayicizelelayo uthi ngenani ngesango elincane, ngokuba isango elibanzi nendlela enkulu iyisa ekubhujisweni baningi abangena khona. Ngadidwa lento zakwaShembe, ngadidwa lento zokukhanyana, ngadidwa lezinto zonke lezi inkolo ekhona nalezi zethu la khona nithi ku good manje siyohlangana kuphi kuyodlalwa fazi bame wena anazana ukuthi banoswelayo banodingayo bayincwamba, abanye baphethe ibrand ukuthi ngikhonza kuphi kodwa babheke ubhujisweni. Uthi Jesu baningi ngiyodudana kulamasonto lawa abagcwele khona, nabefundisi bakhona bahlelana ngokwazana kwabo. Kulamasonto laba bamuva khona after 5 years usuka la uya la bamuvana ngokwazana kwabo. Uma une crew yakho elapha phezulu kule komiti emuva nayo ngeke bakuyise endaweni zasemakhaya, bazokushayela kulezi indawo la khona kwazi ukuthi makufika isikhathi sokuthi ushayela le yini umnikelo kamfundisi uzokwazi ukusurvive, ngeke bakuyise emakhaya. uNkulunkulu uyakwazi lokho, iqiniso likho lapha. Noma ungathiwa kushunyela iqiniso iwena osho lokho, bona bayakwazi ukuthi kuneqiniso lapha, banamanga bebodwa phezulu. That's why wonothisa ukuthi angenze sibona, angabiza amagama abantu, kodwa la masonto enu nawe ufakazi bami uyazi ukuthi ubaba usibani ngeke ukuthiwa unikezwa ibranch ezilalini kwasho amaXhosa, unikezwe ibranch emakhaya. Ubaba usibani ngeke futhi ukuthiwa ukukhomba lapha. Kodwa mabesho bathi sibeyathandaza umoya kaNkulunkulu, wona oba umambulelayo ukuthi abayindawo ngeke, kodwa umoya kaNkulunkulu abathumele eindaweni zasemakhaya. Wena ubaba zibhathi nje uthi uNkulunkulu uyakhonzwa lapha, wena ungazi. Kodwa uthi uJesu leli sango elibazi baningi abalifumanayo, kodwa umgwaqo khona ubheke ebhujisweni,
That's why njengoba kuDecember nje mana phela iba neqiniso nawo lento musuku uyithatha bepersona iba neqiniso uyamkhumbula ubaba uSibanibani lonikhonza naye wakhe waya inekhonza endaweni zasemakhaya ngeke why igama lakhe ngeke asurvive kuyokhonza ezilalini la khona khona omama about 3 nezalikazi ezu4 eholi pension kungekho abantu abasha ngisho lo baba lo okhona ngeke noma ukuthi umoya kaNkulunkulu uyamthuma bafowethu ningesikakhohlisana sisodwa uJesu yazi ukuthi eningini la khona sithi ibandla lethu likhulu kukhona ukudlala nomkhuba Jesu yakwazi lokho utheke isango incane kakhulu ngendlela elincane ngakhona likwenza uzunganotiseki likwenza ungalinotice nokulithola ukuthi yilo leli this is the gospel liyenza ngathi iqiniso lokwenza ngathi malikhulunywa ngathi lingakhulunywa ngolimi elithile likhuluma leveleni ethile likhulunywa ngama dimensions so that will be able to understand look entertain lokukita kunabantu abakhuluma isingisi esihle kodwa bangasho lutho esingasiza umuntu ukuthi bakhuluma ngesingisi ukuthi isingisi asikhulumile kodwa lesingisi asikho into eshoyo ukuthi amagama lesingisi you know what I'm here to introduce so guys will be able to understand the dimension and the power and the authorities and the rulers and lama gama ama rulers authorities kube ngathi kunento enkulu eshile ekhuluma kahle kodwa ngasho lutho sibusiswe lokho nje sangincane kakhulu akambeki kulomgwaqo lo kukhona izinto eziphethe verse number 15 xwena abaprofeti bamanga abeza kini bembethe okwezimvu kepha phakathi bayizimpisi eziphingayo abaprofeti bamanga umshumayelo omemezela into ongasiyona nalotho uNkulunkulu uthe mabevela phakathi kwethu abanye bavela ngeinyembezi bakhala bathi uNkulunkulu uthe kimi kanti baqamba amanga abaprofeti bamanga yona yodwa into deception in the body of Christ sibabonile abaningi basitshela amadate sasisho sethi ayikho lento awuna Jesu obuya nge27 23 24 25 washintsha amadate ayishintsha ngibazi bakuphi the false prophets uJesu Matthew 24 wakucizelela ukuthi into eyokwanda kulezi insuku abafundisi bamanga athi uPaul mekhuluma noTimothy uthi umoya usho ngokucacileyo ukuthi einsukwini zokugcina abantu bayokulahla isifundiso balandelele izifundiso zamadimoni zoba iqhamuka nabaprofeti bamanga kwayana abaprofeti bamanga abantu abakhala inyembezi bayenza ama voice note nginyanya kabi lezo zinto ungangisendeli ngisho nangephutha noma uthi uyathanda angilalele lezi ngane kwantu uphuphi izulu liduma kwase kuvuleka iminyango angilalele lento noma uthi angisuthe angilalele moyisendo yazi ukuthi angenze ngilalele nje kwala abaprofeti bamanga bakhona sebephumile banendlela ezahlukahlukene bachaza zonke izinto kade bekhona kumanje kwala noma sekucacile ukuthi ingane kwani lezi kona abantu kodwa basachaza ukuthi hayi kodwa khona amanga abaprofeti bamanga false prophets ilaba baklema izinto abathi bazuNkulunkulu 8 engashongo lutho athi verse number 15 yakubazi ngezithelo zabo ungekhiwe yini izithelo zomvini emeveni noma umkhiwane ekhakasini na kanjalo lona lo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle kepha umuthi omubi uthela izithelo ezinhle the only way to identify a true Christian uthi uJesu you shall know them by their fruits indlela okwazi umzalana kusona amaverse asukucula nani isithelo check behind them mawufuna ukubona le mfundiso omfundiso ngempela hamba yomcheka ephila nomkakhe nengane zakhe yeke indaba ezambulo namavesi niyobazi ngezithelo umuthi nomuntu uthela i-orange lithela isihlahla se-orange sithela i-orange i-apple lithela ama-apple kunjalo nje uthi uJesu umuntu ukukhuluma njengocicima kwenhliziyo yakhe uJesu wasifundisa lezi zinto umuntu akajajwa ngamavesi umuntu akajajwa ngokwesambulo we want to know impilo yakhe phila kanjani umkakhe umphethe kanjani niyobazi ngezithelo namhlanje sachaza indaba yezithelo kunabantu abathi ugqoka ukusho lutho kanti uyasho isithelo ngoma ugqokile sikwazi uku-identify ukuthi umpostoli ubani uSolomon othi ngambone wesifazana ehamba etaladini egqoka ingubo zesifebe khona ingubo othi moyigqokile ukurepresent ukuthi sifebe lesi verse number 19
Ilona lo muntu ungethela izithelo ezinhle. Nilona lo muntu ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa phonse emlilweni. Verse number 20, njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. Uzobazi ngezithelo. You shall know them by their fruits. Izinto abayithela into abayiyona. Mamuza bodlula kanje ebenenhliziyo encane ukuthi ngi-straight talk into ayiyona. Unolaka, une demon elimbusa la kuwe. Lithi iBhayibheli ulaka lihlale efubeni seyiwula. Hayi ukuthi u-straight talk ke straight talk unje. Uthi umfundisi wethu straight talk umfundisi unje namanga. Athi verse number 21, akusibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi abayokungena embusweni wezulu. Kuphela wenza intando kaBaba osezulwini. Ezulwini ke abayakhona akusibona abasindisiwe. Sibona abantu abasontayo. Akusibona abantu abezwile uJesu ekhuluma. Akusibona abakhonza Assemblies of God Faith Mission, African Gospel, kuphi ministry down the rock, upon the rock, White Horse ministry banibana akusibo. Thi iBhayibheli laba abayilizwa abezwa bemukela isethembiso sokuphila basebeyenza abaphila noma bayenza intando lesifunda la izinto uJesu azifundisela ukuthi abakwenzayo lokho ibona bayembusweni kokhona bayosala basala namasonto abo because abakaze baqala ukwenza intando kaNkulunkulu. Sanibonana baningi bayokuthi kimi ngalolo suku ngiyeza lolo suku abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofetanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ngithi angikaze nganazi, sukani kimi nina benzi bokubi. Uyabona ukuthi laba abantu abasindisiwe la abebengethwele, bangasebenzi ngomoya omkhathi, bangasebenzi ngoSathana, bebesebenza ngoJesu uqobo. Lithi iBhayibheli bayobuza uNkosi, sikhiphe amadimoni thina ngegama lakho, senze zonke lezi zinto sizenze egameni lakho. Uzothi uJesu, sukani kimi benzi bokuba ngikaze nganazi. Angazi bafethu ngisezwakala lapho noma sekukhona ubuhixihixo obukhona. Kuse right and bafethu. Kusezwakala ngibona ngathi kubuya kuthi nya. Siyabonga. Verse number 22, abaningi bayokuthi kimi ngalolo suku Nkosi asiprofetanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senza imisebenzi eminingi ngegama lakho. Na khona ngiyakufakaza ku23, khona ngiyakufakaza ngithi kubo sukani kimi ngaze nganazi, sukani kimi nibenzi bokubi. Yabona bafowethu ngokufuna sibatshela abazalwane ukuthi ukuhamba ucula amaculo, ucabanga ngoba ucule kakhulu amaculo yezulwini angeke kusebenzela, ukuthi unikele kakhulu ngeke uzokusebenzela, ukuthi wohlala kwa TikTok for 3 hours ayisebenzi lento le. But uJesu ufuna abantu who are the doers of the word, abayenza akushilo. Verse number 24, ngaloko ilona lo wezwa lamazwi wenza uyakufanisa nendoda ehlakaniphileyo yakha indlu yayo phezu kwedwala, idwala uKristu. Ngoba nakho lokho kwakhe isisekelo sokukholwa mawusakhe kabi sibi. Umshado wakho wakhele mangena usurvive. Awunalelo kebislam. Ingane mayikhulisa phezu kwesisekelo ngasilona uKristu, lezo ingane mayikhula iba amaphara. Senza konke uKristu wasifundisa khona ngoba isisekelo sokukholwa uKristu. Sifundisa kuyisona sona wonke amabandla akhelwe phezu kwesisekelo zamadoda thizeni. Nasona namhla sinemsinde ikhona la khona kuliwe indawo yokurejistana namabandla. Ngenhlanhla ke mina lento yokuregister amabandla ngiyayazi, ngake ngaliregister nami lalithi Christ Living Board Fellowship Center, ngakaliregister. I was the chairperson. Lapha mayoregister ibandla lithathwa njenge non-profit organization, something like that. Liyikampani, ibandla mayoliregister liba yikampani. Wena uba uchairperson bese kuba vice chairperson kanjalo kanje iba yikampani.
noma ungachaza ngaliphi indlela ibandla likaKristu, ngoba once walregister ibandla labantu laphathwa uhulumeni, kunemigomo nemibandela uhulumeni ayibekayo phezu kwento eregistered ephansi kwakhe ukuthi kumele ilandele. Noma uyizwa kude noma uzwele eduzana, I'm telling you the truth, ibandla likaKristu likaze laba ngaphansi kwahulumeni, ngoba once laba ngaphansi kwahulumeni, uhulumeni ulibekela imithetho. Thina sibona abakulelizwe, this is the gospel. Sibona abakulelizwe. So kwathi inhlo uhulumeni nebandla kaze basebenzisana. Kuze kube namhlanje. Abashumayeli iKristu nohulumeni into embile engafani. Asikwazi thina ukumamezela ivangeli siyofandwa uhulumeni. Ngeke kuzekwenzeke. Siyokhuluma ngayo ngelinye ilanga. Wonke amabandla registered amadoda thizeni, that's why babeke wena njengo chairperson. Hamba uyekhansela lento lo before kube early. Shumela ivangeli. Okwethi asoni lutho thina kulomhlaba. Ayikho into emele sione ingeyethu bengaphansi kwethu. Asoni fokolo. Angazi noma inhlamba manje ufokolo. Ngixolela mfethu. Ngixolela. Asoni lutho thina. Itopic ngelinye ilanga le. Uthi verse number 24. Ngaloko ke lona lo wezwa lamazwi ami awenza uyakufaniswa nendoda ehlaniphileyo eyakha indlu yayo phezu kwedwala. Athi verse number 25. La inethi imvula kwafika nezikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu, kepha kayiwanga kuba yayisekelwe idwala. Uyabona ke ukuthi kuthiwa ke ekwakheni kwendlu uma yakhela phezu kwedwala kunezikhathi zokunyakaza zokuvunguza kwemimoya nezikhukhula. Into eyenza ukuthi indlu ingawi indawo esuke yakhelwe khona. Sakelo kuyisona sokukholwa uKristu. Uthi uJesu phezu kwaleli dwala ngiyokulakha ibandla lami. Ngisho namasango eHades ayokwelehlula. Into eyenza ukuthi lingahlulwa ibandla ukuthi lakhele phezu kwesisekelo esuKristu. Zonke imfundiso ibandla kumele lifundiswe zona yilokhu uKristu akufundisayo. Atu 26. Kodwa lona lo wezwa lamazwi ami engawenzi, ngoba sifundisa nje. Ongawezi uyakufaniswa nendoda eyisiwula eyakha indlu yayo phezu kwesihlabathi. La ithela imvula kwafika nezikhukhula kwavunguza imimoya yayishaya leyo ndlu. Yawa kwaba kukhulu kuwa kwayo. Asichaza le. Yabona kunamabandla lapha ayekhelwe phezu kwezambulo zamadoda thizeni. Sekelo salawo mabandla akusena uKristu. That's why makufika ikhathi zokuvunguza kwemimoya awasurvive lawo mabandla ngoba sisekelo sirongo. Kodwa ozwa lawa mazwi kaKristu useyawagcina. Lento yokugcina izwi likaKristu yona esustaina into esuke yakhiwe. Into esustain umshado wakhe ukugcina isisekelo sokukholwa. uJohn chapter 2 lithi iBhayibheli kwakukhona umshado eKhana laseGalile. Lo mshado usahlelwa labe beshada bameme uJesu abengxenye yalomshado. uJesu uba oqala ezintweni zonke empilweni yakho before you that step uba ngufakazi, uba uyena oqala bekhona abe isisekelo salento yakhwayo ukwenzela ukuthi akwazi ukuyisustain along the way. Athi verse number 27 verse number 28 kwathi uJesu eseqedile lawa mazwi isixuku samangala ngokufundisa kwakhe ngoba wayebafundisa njengonamandla kunganje ungababhali babo kunjengababhali le platform abantwana bakaNkulunkulu basindisiwe egameni lika Jesu. Makhono la ngakholwa sathama unganelo zofunda hayi ukuphikisana. Sidile nesifundiso sika Kristu kusukela ku verse number 5 verse number 6 verse number 7. Now siyadlula kuloko sifuna sidila nezifundiso ezikhulunywa abapostoli concerning ibandla, indlela yokukhonza, indlela yokunikela, indlela yokuhola,
yonke indlela kunezinto abapostoli abayikhulumayo ebandleni lezi izinto engakhulunywa ngiyalibonga lelo kepisi lezi izinto engakhulunywa ebandleni likaKristu namhlanje kunokuthi sifundise uJesu sifundisa ngakho namhlanje kunokuthi sifundise uJesu sifundisa lezi izinto uJesu asifundisa ngazo kunamadoda ahamba afundisa ukuthi emakamereni kulalwa kanjani kunomama abahamba bafundisa ukuthi uphaloni nochizi kuyadliwa yini kunabantu abasifundisa uyabona kuyo yonke lento esifunde from chapter 5 to verse number 7 akukho nyama lapha kwakhulunywa ngayo ukuthi iyadliwa noma idliwa akukho izitayela zokulala emakamereni lapha akukho umbala wogqoka lapha akukho developship uthi uma liqhamuka kanje sokuthi lapha safundiswa ngezinto ezibalekile zombuso if uJesu waspend isikhathi sanele investing the truth phakathi kwabapostoli iloko ngabe ibandla silenza khona gede ngalabo abantu abasitshela ukuthi color black color madimoni gede ngalabo abasitshela ukuthi red kusho igazi emgwaqeni gede ngalabo abasitshela ukuthi emakamereni ningalali kanje izitayela lesi sichaza ukuthi gede abantu abasitshela ukuthi mawuluka ukuthi uchaza ukuthi gede ngezambulo zomkhathi sifuna abantu abayofundisa lokhu uKristu wafundisa ibandla makukhona sifuna ukukwazi ngcono njengokusho kaMpostoli Paul uthi ngifuna ukumazi yena namandla okuvuka kwakhe uMpostoli Paul ku 1 Corinthians chapter 2 uthi niyazi bazalwane kufikeni kwamkini ngafika ngiba novalo ngokuthuthumela uthi intshumayelo yami nokuhlakanipha kwami akubanga ngokuhlakanipha ukuvela abantwini kodwa kwaba kudemonstrate amandla kaNkulunkulu ukuze ukukholwa kwenu kungami ngabantu kunabantu abashumela wisdom wazi ukuthi bayashumayela kanti bashumela ukuhlakanipha kwasesikolweni banendlela yokuchaza amagama uthiwa when you preach you have to put the introduction board and conclusion uzukhola ukuthi usho khona kanti uchaza uhlakanipha kwalelizwe akachazeni uKristu sifuna ukumazi uKristu namandla avuka ngawo kwabafileyo uthi uJesu umoya waloyo uMpostoli Paul uthi umoya waloyo wavusa uJesu kwabafileyo uhlalekile uyoyiphilisa nemzimbeni efayo abantu sifuna ukwazi ngcono ngombuso wasezulu nama-benefit asembusweni bese uthi umoya engcweleke ephakathi kwethu aselekelele ngama-individual sekwehlulekeni kwethu but we are no longer teaching isifundiso sebandla uJesu afundisa abapostoli sifundisa indlela zokulala emakamereni ufike kanjani la khona uphenyana nezidwaba zomama uphenyana namabheshu yabantu abalele emakamereni ufike nini lapho le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni likaJesu bokhona la ngakholwa sathemba ungenele ukuzofunda safisa abazalwane ukukumemezela lokhu ukuthi asifundiseni lokhu uKristu athi sikufundise kunezinto ekumele siyifundise futhi concern indaba yokuthi kukhona labantu ukuthi ababonisi khona labantu ukuthi amadiakoni ibandla soloku sithe sibuye la ngoba lezi zinto izona engasakhulunywa ufundise enye into ngaphandle ukuthi ufundiswa lokho siqala kwa siqala nje phansi siqala nabazalwana abathu amavutist abavutha kodwa bangavuthiwe bezwe noma bekhuluma babona noma begqokile bezwe noma bethandaza ukuthi laba kusafuna ukuyoqala phansi khona izinto engekho right babona banonya basene competition bayabanga banomsindo kodwa bayavutha ake sinilekelele enye nganza kwethu sinisize okufanele siyikhulume le ngaso ikhuluma nini kodwa ufuna sedlula kuyona uJesu akakaze hamba khiphana nabantu emasinagogeni akekho noyedwa wathi phumani emasinagogeni hambani niphumani bapostoli phumani emasinagogeni uma sihlanganyela kulamasinagoge esihlanganyela kuwona I think this thing must be the topic of another day because kunaleli ivangeli elitshela abantu ukuthi baphume emasontweni abantu bakhonzele endlini that's not the gospel umzalwane uyahlanganyela asilona ivangeli elithi abantu abaphume emasontweni akusilo we'll talk about that
because kunento esinikezona ukuyoshumayela. It's not a gospel uthi abaphume emasontweni. This thing ngizoyikhuluma lento ngifuna silungise sukwehlukanisela ukuthi ngingaba khona esinagogweni kodwa ngabanjwe esinagoge. Now is to understand uma mina ngenza isibonelo ngaleli gama bafethu uma ngikhonze faith mission. Uma kuthiwa ngihlanganyela sise faith for example ngenza isibonelo ngalokho. Sise faith. One thing kumele ngi-understand mina ukuthi umgoma se-faith ayingicontrol. Ngenza isibonelo nge-faith. Ngeke ngigqoke isikipha sase-faith mission uma ngilitholile iqiniso because I'm no longer representing faith. Hlanganyela nabazalwane ngoba bayingxenye emzimbeni wami. Number 2, bayingxenye laba ngakhonza noma yikuphi ngahlanganyela faith la ngisebenzela khona African gospel ngikhonza kho kushuye kumamejelo Jesu ngiyahlanganyela kuthiwa ngingapha kune Assemblies of God ngiyahlanganyela. I'm no longer representing faith mission, I'm representing the kingdom as much ngihlanganyela nabazalwane base faith noma yibana noma yini. Now ukuphuma enkonzweni kuchaza ukuthi sithi thina phuma kule system ekwenza ukholwa ukuthi mawusindisiwe indawo yokunikela kusefaith, indawo yokuthandaza kusefaith, indawo mina ngwasefaith ngqosikipha ngenza isibonelo ngefaith bofethu ngithamba ngisacacisa namanje ukuze uunderstand lento engizama ukuyichaza. Ngenza isibonelo ngefaith mission. Yileyo ukuthi ingqondo le ayiphume lento ukuthi mina faith asibanjwa ama-faith mission ama-Assemblies of God noma liphi ibandla bafethu koza kuthiwa wathi faith. Abanye phela bavela bathatha leyo phisanyana ke bathi kade ekhuluma la esha ama-faith mission ngoba abantu abayisweli into abangayichaza bangasayifaki lithi ngenze example ngefaith. Ngisho noma liphoka ke sithi down the rock akazi noma likhona ibandla ukuthi down the rock. It's not the gospel, it's not a part of the gospel ukuthi abantu sitshela abantu uma sibamemezela ngevangeli bese utshela umuntu ukuthi uphumane emasontweni. Laba abantu abagcwelela ngapha soyicacisa le ndaba amasinagoge bafethu. We have never seen abapostoli bahamba bamemezela abazalwane abaphume. Yabona uma iqiniso litholile ulithole kahle ngeke utshele umuntu ukuthi uphuma esinagogeni wena uzoyizwela ukuthi in display angisamukelekile ukukhipha esontweni kodwa iqiniso ungalitholile ngikudlisa upoison. Umuntu olitholile iqiniso yena othi angisalungile la asikwazi ukutshela umuntu ukuthi uphuma esontweni. Umphumuzo ya lento ifana ukuthi utshele umuntu ukuthi uqoma lento thandana nalo. Umthanda kanjani umuntu ongakazeze angithi angadecide ukumthanda eqhutshwa umunye umuntu? Akekho umuntu ongatshela umunye umuntu uphuma esontweni uma selitholile iqiniso yena kumele aphuma athi angisabhilongi kule ndawo. Kunezinto engizaziyo neqiniso limenyezela la alisahambisani nami. Ngifuna la ngizothola khona iqiniso. It's not a part of the gospel ukuhamba ukutshela abantu ukuthi abaphuma emasontweni. It's a false doctrine. I think so yenze be topic one day because sikunale crew egcwelela kuma TikTokers ehamba ibanga lomsindo ukuthi phumane emasinagogeni mabe phuma baya kuphi. That's a question ngoba umntwana kaNkulunkulu kumele ahlanganyele ibandla angazi lento bayichaza kanye labantu abayichaza khona abantu abanelesambulo sokuthi mina ngiyibandla angisilona ibandla mina. Ibandla umzimba akekho umzimba wodwa mina ngiyisitho in the body of Christ. Angisilona ibandla. Ibandla yizitho ezahlukahlukene ezithi mayihlangene zikhanda ibandla. So uma iBhayibheli lithi itempele yenye into, ibandla yenye into, the body of Christ. So ke mina ngingedwa ngisitho mhlambe ngesandla noma ngamehlo noma ngini. So ke mase ngihlangana namehlo ngihlangana nonyawo sikhande sibezitho. So uma ngizotshela wena ukuthi mina phuma esontweni noma phuma ebandleni la uhlanganyela khona uyakuphi. So anginalungelo ukukhipha esontweni kodwa wena mase ulitholile iqiniso ulicomparison nalo ulizwe lishungela wena uzobona ukuthi angisabhilongi la. It's not part of the gospel ukuyotshela abantu ukuthi uphumane emasontweni enu. It's not the gospel. Ngoma umuntu wamkhipha engazwanga iqiniso. Baningi kumanje balabagcwelela ngaphandle bayakhohlisana siyababona la bayakhohlisana baqambelana manga. Kufuna sikhuluma lento ngoba abaningi bayadukisana.
ake ngakhuza omunye ememezela leli vangeli mina ethi abantu emasinagogweni ngathi mina you cannot teach the church that you are not part of it, because okwazi uma ufika la kuma social media platform uthi ufundisa ibandla liphi ibandla ngoba wena usilona ingxenye yalo. Ma uyibandla ma ukuphi. So we've got pastors, teachers and prophets, apostles abangabapostoli baka TikTok. Akukho labaluswa khona. Ibandla liyahlanganyela. Umuntu bayisitho emzimbeni thizeni. Someone, everyone kumele kuba la belonga khona. Ibandla laliyibandla because line local branch. So sinabapostoli abagcwele ko TikTok bangabapostoli baka TikTok. Babona ngensuku zokukhonza bakhonza kwa TikTok. Alikho ibandla la kwa TikTok, I'm telling you. That's why noma ufa ngeke uncotshwe TikTok. Umuntu nomuntu dinga elocal la ahlanganyela khona. Ibandla ngoba liyahlanganyela. La ufundiswa khona, la weluswe khona. Alikho ibandla likhonza emoyeni. Batshela naba offline. Uma futhi unalezo inkolelo zamanga. Kumele la ubhlonga khona. Kodwa la uhlanganyela khona ungathunja umqondo ukuthi ukhonza isonto kunokhonza uNkulunkulu. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. We'll talk about this thing because sehambe kakhulu. Abanye bethu bebekhona lapha phakathi kwethu bakhishwe yikho khona lokho ukuthi bethi ibandla akukho ayikho into enjalo bafuthi ngicela uqinisa likho ibandla lakhe la kuba ibandla ngoba kunohlala eKorinto ukhonzela eKorinto phezulu kwesihlahla lutho ibandla linolocal ibandla nelocal. So now you must belong somewhere. Kunala kumele eluswa khona, kunala kumele ukhuzwe khona. Sinalama amabibi agcwele kuma social media platform ngoba iphethe. Ngeke umzalo nokhonza. Ngeke ningayikholwa yikho leyo nto. Akho umuntu okhonza emgwaqeni. By the way, mawubezwa babemezela lezi zinto ukuthi ungakhonza indawo. Kodwa bona bayabamema abantu beze kubo. Ayikho into enjalo. What we are teaching here is memezela abantu utabazi iqiniso. Iqiniso lokwenza ungasahlala uhleli khona. Hayi ukuthi sokutshela. It's not a part of the gospel to phumana kuma synagogue. That's not the gospel. Ayikho into enjalo. Because nabazola bangakwazi kwehlukanisa into okuyona yona nento eyingane kwane imfundiso zamadimoni. Gcwelela kuma social media platform. Sababona nje bakhandela ama crew. Yabona wonke umzalo nokhonza kwa TikTok khohlwa kaya kaSenswanga. Mawuyingxenye yakuyeke nje leyo nto le. Ngeke kube wedwa wena uphila iqiniso abanye baphila amanga ayikho into enjalo. Alikho ibandla eliperfect. Kaze labakhona njengoba nawe ungekho perfect. Mosafuna nebandla utakuhletshwa khona hambe ezulwini. Ibandla lesibhedlele. Lapha kuba kunabantu abanezifo ezahlukahlukene. Sonke sizele kuzolapha. Nabo dokotela baphethe umjovo banenkinga kwabona. Before ijova uphuza amaphilisi kwayena nenkinga ekhanda kodwa udokotela. Ibandla lesibhedlele. Akusilona izulu isibandla. So if when you are looking for a perfect church, silapha ngoba sifuna ukusizakala sonke. Sabonga nganza kwethu uNkulunkulu asenzele umusa. Le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Mawulana kanti ukholwa siyathemba hayi uzele ukuzofunda hayi uzophikisana. Sisalela ama-minute bafowethu ambalwa. Siyambonga uNkulunkulu nganza kwethu, siyabonga umthandazo yenu. Isifiso sami enginaso nganza kwethu ukuthi angase ngenza kanjani kodwa umgqibelo kumele siwuvala bafowethu. Mhlambe senze in 2 days kube insuku ezimbili evikini. Umgqibelo we know ukuthi abantu abaningi basuka bayasebenza bayenza into eziningi kuyakhonzwa kwenziwa lokho yanaloka. Nami uqobo lwami kuyakungikhandla kwesinye isikhathi because inkonzo nani ufuna siyidiscuss bafowethu umgqibelo siwuvaleni senze insuku ezimbili evikini bafowethu. Akazi uvo lwenu lithini nganza kwethu le platform abantwana bakaNkulunkulu abasindisiwe egameni lika Jesu. Awuvala umgqibelo nganza kwethu asebenzise Tuesday and Thursday. Oh amen. Awungabonga nganza kwethu ngiyaqala ukuvumelana nabo
noma abanye bekhala kodwa ngiyaqala ukuthi uvumelana nami bafowethu the more the married so Saturday 2 suvaleni bafowethu nina ningakhala pray yona inini iprayer nini bafowethu sizoba nayo iprayer I will go to YouTube for Saturday. Amen. Uyazi why ke ngiyabonga kakhulu bando faith. Uyazi enye into bafethe kumele uSaturday suvale, ne? One of the things enginoticile. Asikwazi ukwetshisa. Yabona this thing ukuthi so for example njengoba kade sikhuluma ngeyifundiso chapter 5, 6 and 7. Makumele setshise silandelela mhlawumbe siya ku YouTube siyo lalela kahle sithatha amanote and all this thing singena nokunye niyabona leyo nto le kanti kuhle ukuthi kufundiseke ibili kahle kahle kubekwa kwenzeka ngaba sithi once a week ukuze umuntu iviki lonke etshise yonke into esikhulume ngayo ngiyabo kufundiseke umuntu abuyele kwa YouTube ayolalela afunde understand kahle qale phansi afunda izinto kade siyifundisa dan lento ukuthi uthi umuntu usalelela hayi na kusasa sikhuluma ngokunye uyabona kugcina sesi kube ukuprove ama point at the end of the day singasizakale ngalutho so it's a request bafowethu ukuthi mina ukuba kuya ngama suvaleni uSaturday kube uLwesibili uLwesine uma kwenzekile ke umgqibelo uma kwenzekile sazi ukuthi no siyangena mhlambe siyaxoxa kanjalo kwamina uqobo lami yangikhandla ulukuzana umgqibelo uthola ukuthi isikhathi mhlambe for example noma ngihamba ngiyoshumayela Sunday kumele ngishumela kumele ngibe no live ngilale futhi ngizovuka kusasa ngishumela esontweni mhlambe isikhathi ngizomenywa somewhere kumele ngibuye noma ngisakwazi ukubuya zonke izinto ezifana nazo umgqibelo sonke sibhizi ngawo but uma silithola ithuba bese siyangena ke but my point ukuthi asetshisena ake sisebenze sihambe eningi lethu sesikhohliwe izinto eseke sayikhuluma la asibuyeleni kwa YouTube gaza kwethu ke siyolalela siqaleni phansi yabona abanye bakhohlwa ukuthi sitheni ngoku chapter 5 ngoba siqale ku chapter 5 no chapter 6 abanye bakhohliwe because this thing yokuthi ukufunda kunjengokudla ukudla okunempilo kumele ukudigesteke esiswini it's not about to prove amaphoni ufana nokufunda iBhayibheli nina abafowethu enithanda ukufunda iBhayibheli ungalifundi iBhayibheli to prove a point usungafundi lona iBhayibheli malifunda lifunde because you want to learn something if kuna something you understand angayidlule angithi ukufundela khona uprove point uma ufunda ungaliprove point ukuthi mina sengiliqedile iBhayibheli ufuqedile utholeni uzweni ufundeni nothing so ngingafunda ama chapter 2 mhlawumbe ufunda verse number 1 no verse number 2 but ngifuna ukunderstand u1 ngu-understand u2 so ke noma ngayeka lapho ku verse number 1 and 2 but ngu-understande kahle nga-researcha ngawo ngachazaleka kahle ngi-understandile so kuze ngiqhubeke ngiya ku verse number 3 singayifundi njenge yento yokuhambisa isikhathi ukubhoreka but unga-understand into uma ungayiqondi mana lapho researcha ngaleyo nto lathile uze uyi-understand now ikhana umuva sewunalo ulwazi wedlulile. It's a piece of advice. Siyabonga kakhulu nganza kwethu siyabonga egameni lika Jesu Kristu Inkosi. Bakhona nama requestile mabangeke bafethu asiphumuleni. Asebenzisana uYouTube kakhulu ke manje. Sambeni siqale phansi. Siqaleni phansi sifundeni. Nami mhlambe masi sinciphisa ngizokwazi ukubuya ngenza lama video kade ngiwayenza yabo ama 10 minutes ama video la ku YouTube senzeni kanjalo bafethu ngiyanithanda ngothando luka love makhona requestile asho mangekho bafethu siphumuleni ngiyanithanda bafethu sabonga kakhulu umkhuleko wenu siyabonga kakhulu I support yenu ngo March next year siyegoli siye Soweto bantu base Soweto mema nganza kwethu nonke igoli ayisowethu igoli sizeke invela asimeme umuntu actually sizeke bafethu sicela sihlangene ndawonye so bahlale phansi kuyoba khona inkonzo sekuseni kuba khona inkonzo after mayiphuma le nkonzo sekuseni emini kuyoba hlukana insizwa nobaba so basixoxa nezinsizwa ke lapho ke uxoxo bafethu kuxoxwe omama bahlangana nezintombi bese kuba khona inkonzo